21 असार 7 गते थौ नेवा हाइको ख्याया नेकोगो उसादा नस्ते रवि नेवा हाइको सम्मान नेवा हाइको हना अनि त्यो चाहिँ सवा चाहिँ लस्ताको विमोचन लिसे हाइको भाषण जाजो पथली पाइ है आ तो औपचारिक रूपमा चाहिँ झिसन्थो जाजोले पाइ हाकिको कुदया दक्लेनापा पनि जाजोले टुको जाजोया आसन गणना दिले ससी कथा नाबिराजना अले आसन गणना जले थोया टुको जाजोया सभानाय आसन गणना दिदा नेवा हाइको ख्याया भनेको बनायो सुरेश प्रधान जुयाका जिन्दुलुक्लान चाहिँ इनाबिराजना जिगो थोया जाजो विशेष गर्दा चाहिँ फेसबुक लाइभ न प्रत्यक्ष प्रसारण जिगुदु कतै रहेको चाहिँ नेवा सूचना केन्द्र अहिले लहाना मिडिया अथेन्डो मेरो विकली सिक्विन्छ चाहिँ फेसबुक लाइभ सुयादी पै अथेन्डो चाहिँ HMS 24 न्यूज हिस्सी सञ्चार इनसाइड नेपाल अथेन्डो हाम्रो सरकार मिडिया थुपाकेले सिक्विन्छ चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा सूचना दिएको दै थोय जाजोले सबैजना लस्को स्यासे आफ्नो चाहिँ आसन गर्ने चाहिँ छिसा क्रमिक रूपमा ल्याएका छ थोय जाजोया मु पाया आसन गर्ने ना दिदा प्रतिनिधि सभाया माननीय सांसद भनेमा कुल वक्ता साकी ज्याद जिन्दुलुक्लन चाहिँ इनाबिरन अथेन्डो समीक्षक नेपाल भाषा एकाडेमिया भाइस चान्सलर नेवा हाइको ख्याया सल्लाहकार भनेमा डाक्टर पुष्पराज राजकर्णिका ज्यात आसन गर्ने नीति इनाबिरन अथे पाया आसन गर्ने दिदा प्रतिभा समाज नायक भनेमा डाक्टर वज्रराज साकी ज्यात इनाबिरन अथेन्डो पाँचबाट आसन गर्ने नीति इनाफेन तर चाहिँ खनि मोदु वेक डाक्टर मानिक रत्न साके लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय उपकुलपति लिसे नेवा हाइको ख्याया सल्लाहकार भनेमा डाक्टर मानिक रत्न साके आटोको चाहिँ मथानी वेक थेन्दासे आसन याकीको चाहिँ अथेन्डो नेवा हाइको ख्याया सल्लाहकार भनेमा बाजु ध्रुव मरिगमी सर वेगन थन मथनी गुजुला अथेन्डो थोया छिगु जाजले नेवा हाइको हना त हनेको जाजो अले उको हना पाके व्यवस्थित ज्यादिमा भनेमा इलो प्रकाशनले प्रबन्ध निर्देशक साहित्यकार भाजु नरेश साकी जुया त आसन गर्ने नीति थाना चाहिँ बनाउँछु अथे आसन गर्ने नीति नेवा हाइको ख्याया लोको भनेमा हाइजिन भाजु तुयु बु ज्या दफन बनाउँछु न वेको थन मछनी गुजुलो छिगो छुगो आसन गर्ने चले ग्वाली नाचनाजी गुजुलो मिनरुवा शर्मा अनया चाहिँ नेवा हाइको ख्याया दुज नारायण भद्राचार्यज्यू एकको सुब्यादु छिगो थो नेवा हाइको ख्य नेपाल सम्बत 1140 तत्सलागा एकादशी अथेको जुन 17 2020 थो लकडाउन हिले छौ कथा चाहिँ समस्या सृजना जोगो छौ अभियान ख समस्या त समाधान याको कथा चाहिँ छगो चाहिँ सामूहिक भेला ख थरी चाहिँ समस्या लिसे झि लानावलीको झिगो चाहिँ छौ बानी कथा चाहिँ झिसा प्रस्तुत देनाको या उपज ख नेवा हाइको ख्य चाहिँ नेवा हाइको ख्य यो थो चाहिँ गतिविधि एना चाहिँ उको इले उकुस मुकुस याजको इले चाहिँ झिगो इ छ्याको छगो बहाना जुल थो चाहिँ छौ साहित्य सृजना यो टोन जुल थोको चाहिँ झि सकले छटा मुनेको छगो न्यायपुको लकस बनेज्या लकस दया चाहिँ थौ तक्क झिपी चाहिँ निरन्तर
नेवा हाइको सिर्जना व नेवा हाइको गतिविधि चाहिँ छिपी लिस्लिसे थियो नेवा हाइको ख्याया ठुको मता पहल चाहिँ जियाजुको गतिविधि छिक्पिनीको साथ सहयोग व सहभागिता अत्यन्त महत्त्वपूर्ण थियो यसले चाहिँ झी ठन झाइलिबी सञ्चारकर्मी बेकअपनीको भूमिका न एकदमै महत्त्वपूर्ण थियो अहिले झिको हाइको गतिविधि अझ महत्त्वपूर्ण भूमिका जी खना जन चाहिँ छौ समीक्षक पदमा झाइलिबी झी हनी बपी साहित्यकार भाजुले जुपी बेकअप बुक न झिट चाहिँ समीक्षात्मक रूपमा चाहिँ मार्ग निर्देशन ब्याजन दिल वो चाहिँ अझ न महत्त्वपूर्ण चाहिँ आठवटा चाहिँ थोया ज्याजोले लस्कुस नजो तयारी द नेवा हाइको ख्याया हनेबो बनायो बाजु सुरेश प्रधान जो आता जिन बनाजो नजला पासक्ता हो नेवा हाइको ख्याया नेकको पुस्तक लस्ता नेवा हाइको हना जागो लिसे हाइको या सवापो पिटो बजा नापो नेवा हाइको पार्टिया जाजोले जाजो या मुपा अनुवामा मानले कुल भक्त साकेजो अथेस्तो दासचरण दिदी समीक्षक अथे नेपाल भाषा एकाडेमी भाइस चान्सलर डाक्टर पुष्पराज राजकर्णिकाजु प्रतिभा समाज या नाय प्राध्यापक डाक्टर बलराज साकेजु त्यस्तो थोया नेवा हाइको नयाँ हना छापी तरमा भाजो नरेश साकेजु नापा थाना खाइदिपी सक्लै हानाबाट त्यहाँमाथि तसे यी दकेरापा लस्कु सेना मूल रूपमा नेवा हाइको खेल विशेषणा दक्ष जीव ज्याजो त्वमुखिक यहाँ उयो के मध्ये अन्तर्राष्ट्रिय हाइको दिवस अप्रिल 17 हो नेवा हाइको खेल बुढी जुन 17 या लस्ता छोटो गर्न जाया आवेशहरू छुँदा ल्याउन चाहिँ ठाउँमा ठाउँ 16-13 दता तो पेको हाइको हना ज्याजो ढेका त नहुँदैन त्यस्तो सवा पाउ नापा 16 पाउ पिका दिया तर 16 पाउ पिका प्राविधिक कारण उसको कारण चाहिँ मौका चाहिँ लस्ता पाउँथे हाना कृषि चाहिँ झेक्यो रहेन होइन उतना अन्तर्राष्ट्रिय हाइको दिवस या लस्ता भाषण जो फुका हाइको मुंका के प्रकाशन या होइन प्रकाशन भयो भोटे प्रकाशन चाहिँ सुनसुनको मात्र चीज गएन अहिले डिजिटल प्रकाशन या जाते चुनाव के जो ढोगो कुता एउटा चिपसा येका देलेको जिमसँग पाल सकेछना ओके मध्ये मान्य कुलभक्त साकेजु जिवे खेल जिनाप्ता पनि बोलपी मध्येले अभियान बोलन विपत्ति का वैका न झिउ खेले सत्यक्यू आफै अवसर हामीले पनि आफ्नो पनि दुर्सान वैका न थन हेमा दिमो सल्लाह कथा वैका थोय ज्यादा यो प्रमुख अतिथि ज्यादा जीता दिया जुन सल्लाह नन्दिने न वैका के पता क्या कथा वैका न सरदे ई दिया दिने वैका दकेरा बाजी सुवाबीमा बिपियातना त्यस्तो अथवा नियमित रूपमा झिसा हाइको वाचन एक बेला चाहिँ नेवा हाइको खेले आबद्ध दुपी नक्नुलगी स्वापी पुनापी पास चाहिँ हाइको खेले नेवा हाइको वाचन याता हाइको छया बिया दिशा
저도 뭐고 알리네 인가 인가 말 जोगुरु को रहते हैं जीव साथ मानो देखो अलने इंगा इंगा माला आइको ते दियो हने को तो मगो लुगा यो पर दुन्ने दुन्ने लुगा माने से क्या हो पर अभिव्यक्ति या जिता उन्हीं को आइको ते 5-7-5 दिन नादन दया ब्रह्मांडे जिसा की तो ते हो उन्हीं से जिसा या बात ये को दो दके पहिला आदि नेपालका नाचा ढामा त्यसको तो वार्षिक उत्सव लागि एको चिन्त दुनाना बितन देसान जना वो बिन्दुना वेगा बिन्दु मुख जीता नगा जीना वेगा सय उत्पादन या बिए खदे दिन बुली न थन सा जितै खदे बि गुल खाल मसु सा के हाइको छ म वसे दिन हाइको चाहिँ मको जिना सुरेश अगला सुरेश त सुरेश त न्याउस जुजु चाहिँ दिस मरात है छ म जो जुगा छ हाइको हनो म छाइ स जुला म जुल देथे जितर वे कन एकदम जे त सपोर्ट क्यान्डिल उगी लागि न ठाउँ दे तो मन चाहिँ सुदा बितेन सुदा दैतन अथे देथे जे त समीक्षक बाजुसन यो क्वे अब जुमे या बेला हप्ताइ once twice a month ल मला अर्ति बेला यो थाउज को म मे पिनु न हाइको समीक्षक जना यो से कशिका अथे देथे तो नो लस्ता चाहिँ ने तो ने त दुई लस्ता हाइको चाहिँ प्रयास सक्साना या अथे दे थौ निसे हानन नो छेन नो हाइको नेपा हाइको छ या जे जेमा सुबा वाचन आज जो आइको वाचन या खोबी मतया छु मुले टिकी टिकी खोबी मतया छु मुले टिकी टिकी निला हलो ज गुई नुगया बोलो चंग त्यान्या गुई नुगया बोलो चंग त्यान्या बासन च सान गुई नुगया बोलो चंग त्यान्या बासन च सान सुबा जे आइको छ अनसन का तदे बालगे गदिस हाइजिन अञ्जना ताम्रका ज्योत एकेको सुवेद वेगरो मन्त्र मोडिना नेवा हाइको ख्याय चाहिँ नियमित रूपमा न्यानाचुङको ज्याजत हाक्न न्याको कुटला कोन्चकन जिसा भन्छ न्यान जुगु ख तर आ नापा वो लकडाउन इले चाहिँ छि फुक्क ज्या चाहिँ सुङको ज्या चाहिँ ल फुक्क सिनन फुक्क सिकेर ठगे इ रुज ल आयो अवस्था चाहिँ भति चाहिँ टक्क ठठयो लजगा ल्याउने मागु ल्याउने मागु अवस्था जुल इयो कारण छ व्यस्त छिमे त को व्यस्त जुल नाबथेन दो डिजिटली या पुरी डिजिटल यावला योकै फाइदा ख तर डिजिटल साला इले बिए मागु त एजा चाहिँ छिसा चाहिँ फेरि चाहिँ व्यवस्थापन या मब्या छ खट छिगो वो ज्याजो त निरन्तर याको छिगो सोच जुल नजन खबे रंगला आज छिगो संस्था न संस्थागत रूपमा आधिकारिक रूप दिउले छिगो कोशिश नजी अले छिसा दे जन्ट उगो ज्याजो न निरन्तर बिगु जी आ छिगो त हाक्न चाहिँ तो हायको वासन या ज्याजो त निरन्तर याकेको जी आ चाहिँ हायको वासन याना दि त निर्मला दंगल सिंह जुल अनालिपा चाहिँ कविन्द्रलाल प्रधान जो जनपा नेवा हेको छाया नेको बुसा दिया दया लसटा यको भिन्टना नापा थना चाहिदिपि हने बापी सकले भाजने जपि दुनंगला निसे जो जनपा देश नचना जो जनपा जो हेको छोकरालो धेधे चु यसी चखो बखो भवनु धेधे चु यसी चखो बखो भवनु इमा चाचा हिउ धेरै चु यसी चखो बखो भवनु इमा चाचा हिउ निको वथांग देग हिलोवाठो संस्कृति वथांग देग हिलोवाठो संस्कृति हिजेंड मती सुबह सुवेदु हाइजिन कविन्द्रलाल प्रधान अनलिपा अमात्य रूपमिनी सायद वेगथनमदि विदेशको
अनलिपा चाहिँ विजय रत्न तुलाधर असो गरे अनलिपा पल्खलिपा दाइ जजलपा संस्था ठाउँ जो लागि विशेष दिन्छ ज्यादामा जो यात्रा जीवन यात्रा जो सहर जो साहित्यिक वाचने हाइकु ख साहित्य प्रकाशले नली चाहिँ इलो प्रकाश नरे चाहिँ भने अले सहयात्रा वाचनीय जसले सहयात्रा जाति पश्चिमी जाने ana haiku batni ada ta taskal eta la nare te na je ko bindana ale haiku kya ho haiku kya tin ya ta na ko tin sa se ni tharu haiku thare bone napangu छाकी मताप सद्य ह खनेमडु छाकी मताप सद्य ह खनेमडु को सोयाचन छाकी मताप सद्य ह खनेमडु को सोयाचन निगुको पुखु शान्तडु मरिया किपा छपा पुखु शान्तडु मरिया किपा छपा बो सोयाचन पुखु शान्तडु मरिया किपा छपा बो शान्तडु सुरा सुवा हाजिन कविन्द्रलाल प्रधानजु आथना विजय रत्न असो गरे बनाजन तैचास अनलिपा चाहिँ जयप्रकाश साक्य जुजुलबा सक्षिरम नापांगु गो लोड्यो ख मनुखु प्रयात वो लोड्यो ख मनुखु प्रयात वो मनु बख यु पंजवाला चाल सर्गवाला वहेटिनी पंजवाला चाल सर्गवाला वहेटिनी बोलगु कन सुबा सुगादु हरेबमा विजय रत्न असो गरेजु थनालिपा जयप्रकाश साक्य अनलिपा दुठन पूर्णिमा साक्य भएको मथ्यो पूर्णिमा साक्य ओहो तल सरप्राइजेस हुँदा त्यहाँ यो चाहिँ जयप्रकाश साक्य कति मधि ए यसो पूर्णिमा साक्य यो आइको खया दाबरी पूर्णिमा साक्य जजलबा सकेसित जितो आइको बन्डे निन्दिन हम ठंगावया छौ नसा थे जेउला जो आइको ठुकनान्द निको स्वाने भाव सिकमी अजु चाल स्वाने भाव सिकमी अजु चाल कुम्चा लेता मिनिको मतापे न्याई टिक टिक ई लच मतापे न्याई टिक टिक ई लच छ्या थाको ई सुबा सुगादु हाजिन पनि हाइकु खया चाहिँ दाबरी पूर्णिमा साकिजु छि न्यो हाइकु खया कानुनी सल्लाहकार किरण साकिजु सामडुगु इलेन एक व्यस्तै दथिन चाहिँ साहित्यिक लगाव या कारण क संस्थाप्रति चासोइ कारण कत एक कथन चाहिदिल छि सक्सी पाखे चाहिँ किरण दाइयो भी उसाया काम हैन छ हाइकु भाषण या नीति थन बनाजन उर्मिला दंगो मजि थिएछ ल रत्नकाजी मन एकन मथ्यानी रत्न प्रदीप अले साक्य सुरेन्द्र हनेबम साक्य सुरेन्द्र अले थनालिपा केशरमान ताम्राकार पिनेजुल नेवा हाइकु खया दुज रिटा देवी प्रधान पिनेजुल थनालिपा पुष्कर माथेमा साक्य सुरेन्द्र
अभिवादन सक्षिता जी नापलिपा न्याप्ले तागुकी मंचे दाउ या थम कविता बनिदुंका थवे कविता यो भाव थमन्तु कनाउने हिसिमरो से धुनकी चाहिँ ल पाठक पेशा थौ कथा चाहिँ सिका काई ख सिका है अरे ठीक है जे बटीचा थौ उल्लंघन या त सूचना दो दी नेलेला जुलेला जिका जिन्ना दनो ल मोचो तले मोचो चोबले छकला पिपने बोला छुबने जिका चाहिँ निपुचको बढाले इटाम बतना दो छपुजी सातवा की बारे कहचे हाइकु वाचन सातो आकी भवने इतो गुंजन हाइकु वाचन सातो आकी भवने इतो गुंजन हाइकु वाचन सातो आकी भवने इतो गुंजन कविता प्रतीक कथा भाव माउना चनो पिछि नि हाइकुले चाहिँ किगो तया न प्रकृति यो खै त कया न दुबे जिया अल उके यो चाहिँ किपाजक टक्क छक भया बिउसा गाठे चंकन चो चलन दुख्नेसा बासो यो वेवेट मा चाहिँ बासो भन्न चाहन्छु अथवा ठाए न चाहिँ जब हाइकु गुन्जन जुइथन अले थो गु भवन चाहिँ बनेजुल छुकार न बनेजुल ख वो मचा गुयु लुमन्टी चाहिँ जिमटा छुफिल दियो गरा चाहिँ वो इतो घाम मचा यो लुमन्टी बने जा चाहिँ थो गु भवन ख थन चाहिँ छरा इतो वइ चौं दुथे जागो सको लहर चाहिँ फिल जियो गाडीको टाटी आ जी ठुठे चाहिँ हाइको या नियम त पालन मया से मेख्न छु उठ्याको जिमठा नेपले ज्ञानीपी मामडो जिमठा नेपले ज्ञानीपी मामडो नीला सी जिमठा नेपले ज्ञानीपी मामडो नीला सी ज्ञानी पिसा ठाके चौला मरु ठसे ज्ञानी पिसा थो ठसे ठाके चौ मरसा थाना मैताला चेंज रासा मामाया सी तैयार जो सका माफी एजा वो मैगो सास मरे का मैं अपमजु थो आयु पति चाहिँ तो गुखा पोलिटिकल सिचुएसन यो थासे थले धा मजु जितै जना थले या मजुको जि जना जना माफी थना जना सुदा एकेको सुराद अनेबमा कास कवि खबेको कविता एको तखलदमा र हाइजिन थयनि दिन हाइजिन साकी सेन्जु अनलिपा चाहिँ आलिपा चाहिँ पुष्कर माथेमा अनेबमा पुष्कर माथेमा अनलिपा चाहिँ मिनरवा शर्मा राजुपादे सुवाइदा हजुर सकल छिटे जोगल्पा अलि नेवा हाइकु खयो नेद बुझे त जस्ता हाइकु खयो जब पिन्ट सक्स जाउँ पिन्टुना देशन्चना यु नापाउ हाइकु यदि खसा मोह पलिस्वा पुखली मोह पलिस्वा पुखली
wala pasarching. Moho poliswan pukli wala pasarching. Ali nibu sunyataya sa nuga duni tholki. Sunyataya sa nuga duni tholki toi mikhaya jaw. Sunyataya sa nuga duni tholki toi mikhaya jaw. Subha. Subha, Hajin Anibam Bhajan Pushkar Mathemaja, Padu, Minero Sarma, Rajupadya, Analiba Gani Subha Tulado Neva, Losana Didina. Subha, Dr. Napan Jahidi Sakasita, Jajadapa, Jigu, Haiku, Napangu, Bina Chona i, Nyawana Chongo Kushi, Jivan Yamu. Bina Chona i, Nyawana Chongo Kushi, Jivan Yamu. Nigu, Nuga Yakeba, Kapat Yawa Pase, Jhajuda Swampo. Nuga Yakeba, Kapat Yawa Pase, Jhajuda Swampo. Subhan. Subhadu, Minero Sarmaju, Gani Subha Tulado. Subha Karmagi. Thong Tugu Jajole Botica dea. Taskon le tawa, Jita Pasana Thong Sakina Jana, Gabne Tape, Gabne Sati Kachi. Pala Ekha, Mane Pala. Thong Guguji, Niwa Haikukaya, Nedo Bunia Laste, Jitaskon leta, Tansakle, Hayadi, Sokolohani Body, Manche Jonadi, Napo, Sokola, Chi Dalkiza Togenti, Hygienic, Sokol Sitaji, Hanabana Tashe, Jozalapa Napo, Nedo Bunia Laste, Epic. Jigo to haiku ya ciksa niku haiku bonitena ciza tanacho ciza tanacho gula fieteji kebo chaja dha ciza tanacho gula fieteji kebo chaja dha niku khale nilaja hai guli lumuja naiko sotho khale nilaja hai guli lumuja naiko sotho suba Abla Subhadu, Gani Subha Tulado Nevaju, Mekayata Jisa, Virtual Haiku Bazane, Kanacho, Tonse Jisa, Protect Shirupa Nabladra, Mekayata Las Pusnadu. Jisga Hakna to Haiku Basane, Polkatika, Pala Haiku Basana, and Nazarene to Anna Vinjana Lojo Deguji, Jiguto Pratiba Samazia, Nebavanaya, Dr. Bozras, Sakizata, Togo, Pintana Notu, Lise. Haiku Nico Basan and Abida Zitana, Bonazana. My Gabi, Yadi Muzu, Muju, Mushik, Targan, Tarju, took a set of Milizuna. Tola, Tola. Kondo. Atu sabaya hani mau naya Yesus
प्रधानज्यू जी थोया प्रमुख अतिथि जी प्रतिनिधि सभाया दुजा अति हानि मुगामा कुल भक्त साकेजू पुष्पराज राजकर्णकर जो जी संथनया दुजा अरे जी नरेशवीर साकेजू थना याने जाइदी भी सकला हानि मुगापी हाइजिन पसपिंद सक्ताना चाहिँ हार्दिक अभिवादन है सबैदा खतरी भिचा फरकको विचार चाहिँ थन धायतेनाका हाइजिन सम्बन्धी भिचा समय कायतेनाका जिरो चोलो जो राता जी नेपायो सभ्यता हा जहाँ तो गो स्वयंभू का स्वयंभू जो था आफै देता हूँगा हेतु प्रति मरेगा आफै देता हूँ अतिथियो छुरा था आकाश का वठेन तो समय न गुबले छे समय सूर्य समय गुबले मरे समय न हेतु मरु थोथो एग्जाम्पल का गठे आकाश का वठेन तो जीव चित्त जीव को मन जिसा डोला चल रहा था जिसा apa na chiu chiu tapin pine de soya to chisa rupa sabda karna so chuke soya chuke flip ja to nuga jisa thao chitte da thame na moso aga sol la sa uke prakriti chuga nature chuga chiu chitte nature chuga wo rao tani thakka आकाश kha वठेन do अति सीमित सीमा विहीन अकाल खिउ चित्तयो प्रकृति नेचर थो छिउ सभ्यता मूल खगा मूल मान्यता थो खैदा गया फै प्रत्येक छोराहरुले स्वयंभू चैत्यका स्वयंभू इन्टेन्जिबल जो स्वयंभू चैत्य चाहिँ पञ्चबुद्ध जो वो चाहिँ टेन्जिबल जो थो तत्व थो रूप तत्व दुठा रूप दई रूप दुठा तत्व दई तत्व रूप त अभिन्न थो सभ्यता जीव नेवा सभ्यता नेवा बुद्धिस्ट सभ्यता थो खैदा तने तो मूल खैदा अर्नी को नापलको लासा थेन्दोगा अना लिपा कुलाई खायो पाले चीन थेन्दोगा वो चीने तने ठुली प्रभावशाली दोगा अनि म कुबलाई खाना भएर त छौ जिल्ला बेलगा अले वे म्यान अन्यको ब्याएन वे पाखे न्याम मस्त दर अले वो न्याम मस्त पाखे त इपिना त छ त छि हने पे गृहस्थ पिछुत साक्य बजाता थेन दो जुया इमसा चाहिँ धर्म प्रचार या त छु धर्म प्रचार या त स्वयं आधारित यो धर्म प्रचार या मंगोलिया थिएन अनाउना तनी थो क्याम्बोडिया लाओस थोबी पुग तेना कोरिया थिएन जापान थिएन वो जापान देश तन जैन धर्म इना गुरु तन थो स्वयंभू त इमस दर्शन या त वो वास्तव नेपाल हो गताय त सो गजे जी नेपालियो थो खै साक्षी सुराबले जिमितन थना थो प्रतिभा समाज देखे त सहयोग यामा ताको गरेमा गुरुडुगा जिमे लोटस इज अ सेन्टोटस यामना वया ताको गुरु जे आशा सबु गुथे ला अनन्त देगो न ताको गा सहयोग गुमा ओ ताको को गुरु बराबर ध्यातनिउका जापानी गुरु धर्म ख वो नेपाली धर्म अनि त उठे भने नो ख ला आ चीने न तने वो जो ख उखुन्ति थया थासा थो जिसा का कम याला ला अथवा चिनिया तन वो या तन वो धार्नी बोन ठक्कै नेवा तालो त धार्नी बोन हो नेवा तालियो तन होइन वो धारो संसरा छ थन तन बाले गुये को ठक्कै जिमसन वयन र थ थासा त उखुन्दिने खाओ ला अथेन दो त तो विस्तार चीन मंगोलिया हुन मंगोलिया विस्तार सरे कोरिया हुन कोरिया जापान हुन तर इमसँग चाहिँ नेपालमा ओर गा मेरो सँग मरागा ताको गुरुन दैवी जातो
थो गु तनी वो झिके अनुभूति जिउ ख मन अनुभव ययो ख ला ताकि शरार हला ताले कोठा कोला मला कोठा कोबले तनी शाटका अनुभव जोगा अनुभूति जोगा दुरेन छे चालगा अवेयरनेस जोगा चालगा वो अवेयरनेस जो है प्रकट होगा आई बाबा का तावले शाव आई बाबा धावी विजय तनी बितायाला सुनाना शायद बितायना आई बाबा डायमंड लगा छ हला तो हला हाँ बाबा ढासा तन थर्मोन ढासा बितायना तो नहीं के दुर्र बैने बितायना तो नहीं मोहने तो हाईवे रियो ना जो बिता रहा पठान से तो अनुभव या मालूगा थोड़ा अल्पदीन से अनुभव या मालूगा अनुभव जो का वो अनुभव जो साथ है अयो अनुभव जो साथ है अगर कहाँ तक बिताया या मालूगा तो आया हुआ रहेगा आया हुआ रियो तो थो रूप का 5-7-5 थो होगा जैसा खाली 5-7-5 जगह हारा तो होगा ओके ल्यूनी तो वो कोठों को शाव अनुभूति खा उगे रहा वास्तव में आगा ला वो माया शाव अनुभूति सोया मुफो अनुभूति उगे रहा वास्तव में आ अरे वो हालो वे थे हालो आया हालो वह कहीं तो चीज़ वास्तव में तने वो अनुभूति मरेगा आया बाबा ढाई मुको अनुभूति वो आया बाबा बिता दियो मोरो वो विचार डोट लाया तो वो लॉजिक दोगा वो कविता में दोगा वो हाईवे में दोगा विचार भावन लाओ विचार सटोगा विचार डोट लाया तो हाईको में दोगा वो अनुभव जो साथ फास्ट के तो था वो एक्सप्रेशन ही है वो एक्सप्रेशन था हाईको रियो जो विचार का ला वो कौन था नहीं तो अनुभव जो सु अनुभव जो लेता नेपालियों के रहा था खंडो भी योगी तेसा जेठा तने तने गुफाडो गतन तो पारै कोया तने गुफाडो फम्पी तो गतन तो जे अनन जे बालाजु स्टोन से नागार्जुन से फम्पी तो यो कोया गुफाडो जेठा नेपाल गले 500 वटा बिहार देखो 6 बिहार तने प्रणाम सा ओसेन से थौट का 300 वर्ष है 6 जगह बिहार चढ़ाना देखो मोरगा बल्लो तरीके से नरेश गोजो ये क्या लुमिनी तन थो बिहार लेगा महाबिहार लेगा वो यहाँ नपा 300 वर्ष तक संगल का विभिन्न पार्टी तो वो यहाँ तो धोखे के तन से वो पीना ये क्या दोगा ला तर तन सो आसा देखू मोरगा ला देखू मोरो जो बिहार देखू मोरगा आतो तन को बिहार तो देखू का योगी तैसा देखो गुफा तो ध्यान है ना योगी तैसा 500 वटा बिहार देखो दियोला 6 बिहार देख मुफो 500 वटा बिहार सुना घुमले ना देखो दे जिसं कल्पना या महानी मगला वो योगी ते थी बारे जिसं सीएम जो खोता था मैं आज जिसं फम्पी तो पी निमसो योगी ते सा और शांति करा था आज सेमी तो में शिष्य तो ये को देगा ये कोई बिहार तो संस्थापना है वो योगी ते से वो अनुभव याव खा वो साक्षात्कार याव जो खा वो मी पोठेन तो तरी एकदम दुरेन से आलपटीन से अनुभव याव थुकर आवले स्वयं खनगा तो मनियो आकाश खनगा पिंतो आकाश मो मन मनियो आकाश मन गुली पिंतो आकाश गुली असीम खा वठेन तो मन दुनिसो लाता उलिए गुगंगा उलिए विशाल का तो मनियो आकाश वो खनसा दे मी पोठेन और हालो वो हालो वो हाउ तरीका घुसाओ लाता 5-7 प्रकार जोड़ अब यार खपटा जो ना जापान लोग थे ना तो जैसा इनसा बासुरा में वो या तो लामे होता आगो खन तो ऑपरेशन ऐसे क्यों बोला जी दादा सनो का हाईको जो नेपाल वो जापानीज जैसा वो मुखो नेपालियो वो यंगो सुना और को यंगो वैसे ना बैकग्राउंड सुना देखो तारो प्रकृति देखो उसका थोक तो ले बिंदे ना जो थो हाईको सो नि तो आता तो नहीं नेंगे भी है नहीं कौन प्रति तागा तो चाहे ना दिसो
就算有了么好，那还个错你我真错，这个。एकको सुवेदु अनि डॉक्टर बजराज साकी जुन थगु बिजा देगलो आइको छिसन जापान व्यासो अनुभूति नाच्नु तर वेगन चाहिँ थगु चाहिँ विश्लेषणद्वारा ने चाहिँ आइको चाहिँ नेपाल विभिन्न तह जुन देश जुन जापान थियो अनि जापान आठ नेपाल उनको छ वो चाहिँ छौ थगु विश्लेषण नाच्नु अनि आइको न भाषा नाच्नु आपला सुवेदु आग्नसको आइको भाषण ल्याउँदैको आइको भाषण लेखेको चाहिँ हाग्रा चाहिँ आइको भाषण यानी दिनु बनाउँदैन सिगो ठाउँ आइको भाषण याना दिपे एकको डोगु जुल एजाना सिगो ठ भरिचा ज्याजो तागो चाहिँ ठाउँ खास नसु चाहिँ सिगो तागो मोरो अझ नसु गनि तर चाहिँ सिगो नसु चाहिँ हागो नै ज्याजो मोरो आइको भाषण यानी चाहिँ थन बनाउँदैन सुरेश सेजी सुरेश सेजु थनालिबा राजेश नुगश दगडाको सूचना भने भए जे पनौटी स्वनिरूपिने पनौटी हो यो र पनौटी झाडा जुट्योहरू छोडो पन्डरे ओके अवस्थाए नेवा चौमितेउ सफु बोजा चाहिँ न्यूनतम सुने सफु देउगा सब तया बिहार इना पयातना जुगु हाइको जी डबल नाको भागे धन्दै बोटी गयो अहिले डबल मतमपट्टि हाइको चाहिँ जी छ वर्षना सो पलाटिया ख्वा छक
Paladi Apanoti, Chong Kosana So, Paladia Quataga, Kosela Sokam, Nibu, Nigu, Tabaka Josa, Lomoge Mofima, Mok Tagima, Tabaka Josa, Lomoge Tagima, Cha, Jayatona. So, सुवेदु पाडो राजेश नुगस हाइजिन राजेश नुगस अनालिबा मिलन साके खनखनमुले अनालिबा मिमला शर्मा ये दुसरा सिगनले थोया नेवाइको खया नेगोगो बुलो या जाजोसा कना न्यानी दिबे मन्से आसिल अनि गफिन व्यक्तित्व पनि लाभा सफलता गरे पनि व आइजिन दिदा नुगसय दुजोलता ओके माथि हैन ठाउँ क लिस गया तो हाइकु ख्यो पाखेन नुगो परिवर्तनले विभिन्न परिस्थिति भिन्न जिल्ला विशेष रूपमा नेवा नुग डुमपति यो ठाउँमा हनेबामा पुलतमा साके जो सांसद जातिको वेगन विशेष मन्त्रालय जुन जनाजीको उकेन झियो स्वाफो लेखु कथन दैको भलासना चाहिँ छैन खला हाइकोली छ त्यो चलन नम्बर तर ठुसिस त अहिले भदल्यामको ओम द्या एक्सपेरिमेन्ट या मास्को होला अझै हाइकोली क छको कुरामा हैन तपाईँ नाबाङको हाइको यो पनि चाहिँ ब्रेकिङ न्युज चाहिँ ब्रेकिङ न्युज हाइको ठुकाउँदो दलुचा खोल मटिनाय चिजुल दलुचा खोल मटिनाय चिजुल पत्रकारिता ब्रेकिङ न्युज ल निगुगो पासवर्ड लग्न data messenger चाहिए तो वो क्या वो लॉक थोड़ा निगोको हाइको यो शीर्षक चाहिँ चाहिँ अङ्ग्रेजी भाषामा चाहिँ सनफल रेडियन्स हाइको यो चाहिँ सनफल रेडियन्स बिना वङ्गु ज लुमन्ती दुघा केना बिना वङ्गु ज लुमन्ती दुघा केना लुकुदिनुहोस् अहिले नकिने रुक्मिणी म्याम झिसा झिपरि अन्तर्राष्ट्रिय करण यामल धैलीपरि प्रसङ्ग मनै दुपति खुल्छ झियो अन्जना म्याम सरी वेकना धैली थेन्नु झियो ख्यो पाके चाहिँ हाइको फाउन्डेसन सबको जानु जाबो आफूलाई जानकारी दिसे ठोचै छौ नकिने भाव चाहिँ अङ्ग्रेजी टेबु कुरा हैन सनफल रेडियन्स farewell of the sun amber veil of dusk. Farewell of the sun, amber veil of dusk, lost gold of the day. Subai. आपला सुभाइ राजेश निवास राजेश बजाचार्य रेगुलर चाहिँ नकिन्न भ्याजिल तो छिगो यो हाइको खय गतिविधि या त न्यूज दैट चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय हाइको फाउन्डेसन चाहिँ थ्याङ्क यू वो न्यूज अन कवर एक जाना भएको हैन दिबुजुल नन्दमका चाहिँ पेगेको सुभाइ नजन हाइको भाषण यदि निमला शर्मा अनया चाहिँ किरण नरसिंह साक्य तर किरण नरसिंह
किरण नरसिंह साथी जोजोलोपा सदस्य निर्मला शर्मा निगु हाइको फर्स्ट चाहिँ बर्खाया निभा सिच्चुगु वा नुग हो बर्खाया निभा सिच्चुगु वा नुग हो लामा सर्गे निको हिबाले लाका थोया चो क्रान्तिया छ बुलु हो ज हिबाले लाका थोया चो क्रान्तिया छ बुलु हो ज सुबा सुबेदु नेवा हाइकु ख्या जसना पुजा दुजना जियादी निर्मला शर्मा अवेकदा सुबेदु हाइकु वासिने नीति जे बनाजना तर प्रतिभा समाज हनेबम किरण नरसिंह साथी 서구자 인용하때라 나저 수레스지는 स्वागतियाबले नेपुको स्वागतिया माउठासे एकदम दुने मन दुने नसे चनको थायुपति भाव केन को छिउ लागि नेवाटेउ लागि आयो राजनीतिक कन्डिसन है तो विडम्बना धामाला तिने ता कादासा जिथा सोनी गले मेयर पिंड पे नेवाटो सांसद पिंड वो ममच नेवाटो सरकारले तेब खर्च न मफु बजेट 50% 60% अपतेब खर्च न मफु छिनेवाटे कार्यक्रम याबले उमची छिनेवाटे दयाना सनिले दुखेस छु सफु छिगु पिकाओ अले छगु या सोसम मिउ गुली तेब वयु लके गुली बजेट का छिता गुली बजेट माओ अनि छिता छे देजु टाटुना नल बखनिजी सुन पत्ता तक दस गाउजी के सुनान वालिया फु कमिसन देमा के छि सरकारले डटाए या माला डटमा या तले सरकारी नियम है मतो तले छिए जिमको मोनला मिले मजो थे ज सख्या चाहिँ खै पकेट दु भच्चा जग सरकारले तेब खर्च या सन गाम आउ खला वो चाहिँ बजेट लाका प्रोग्राम देखाए खर्च बिमाउले खै मको जी आ छिथा न्यौनी थौ बिजना न तौजु छि कुल भक्त साके जु अनहन तो डक्को दुखेसला नेना बिजाउदै याक नया छु कुटा दुई तका आशैन जिथायु चाहिँ तो चाहिँ हाइको गम्भीर खला त हाइको थौ नेना बेले राजनीतिक हाइको ए अपो प्रतिशत नेना चनु दे ता गुलिना राजनीतिक हाइको त बोडु विरोधी स खटा मछिमु स तो वास्तविक कन्डिसन ख जनतायुपति वे पिकाना चौंडु अस्विता सुना अस्विता जेंक्यु दगा जिखाम पया चौंडु के जिना छौ चोइडु अथियन्तु छौ हाइको उला चंगु ख सकस्या तारिफ उला चंगु ख सकस्या तारिफ स्वे स्वया सुका उला चंगु ख सकस्या तारिफ त स्वे स्वया सुका मेरो छौडु थथो हाइको जी पनि त वर्णन भी नाचा बजारसँग ढ्याप जाडु हम चाइनिज सम अछि गुडमान हाम्रो अनदर सपोर्टेड नाम जाउ लोटस पिकाओ के सम्पादन जा जियानो स्वस्थ पाना रुपति सफु कोही छो जिस बिला हाइकुले 14 वटा अक्षरले ढका कोशिशना तो चोइजु अब महापरिनिर्वाण सूत्रका भगवान बुद्ध महापरिनिर्वाण जुबला वर्णन नाको सफु 300 पेज उठा चाहिँ 3 लाइन होला 3 लाइन मला 17 वटा अक्षर बिमाबले खटित सोया दुवाला सोया सप्तत्रिंशत् बोधि दुवाला सोया सप्तत्रिंशत् बोधि निर्वाण्य लंकु दुवाला सोया सप्तत्रिंशत् बोधि निर्वाण्य लंकु तिनजके भाषु अपना सुबह
किरण नरसिंह साक्षीज्यू आज हाइको भाषण निकै चाहिँ थाना बनासना बाजु बोबा दङ्गलजू जो किरण साक्य बेको चाहिँ पञ्चायतले बोबा दङ्गलजूले अनदिका चाहिँ मोक्ष बहादुर अमर्त्य थनागिबा चाहिँ यो हाइको नय सुरेश प्रधान Sexta Ana para Sana Gucci Muska Chinese Kuta Washa New Sana Gucci Muska Chatu Salapia Rata illadu Pranbayu Domuru Chasuku Surai. Surai Haneva Moxiba Amatizu, they go near Haiku Kele, you could not say, I didn't put in Hatton Never Hazi. Never Haiku Kele, Never Manaya, Suresh Pradhan. Right. मनबाइकुला धेरै हामीले चाहिँ मलाई धेरै चाहिँ जीवनमा एकखेर दिँदा यो कोही कसो भएर जे धादिन आसेन अत्यन्तै पत्र आऊ गन गन सुजुन धामला मेरो खमरा चाहिँ हामीले पनि पत्र हैन यो आएको पनि इपा तकि सम्भाग जलनाका इपा तकि सम्भाग जलनाका सप्याके नन इपा तकि सम्भाग जलनाका सप्याके नन मेरो सुनाउँगु तु थनेमफु बुङ्गाचा सुनाउँगु तु थनेमफु बुङ्गाचा महारोइति सुनाउँगु तु थनेमफु बुङ्गाचा महारोइति सुरा सुराजु थनेमफु सुरेश प्रधानजु आइको चाहिँ थने बनाइदिने सुनाउनु अनि चाहिँ यानी बाँकी लोग यहाँ लग्ने होगा तर तब उपस्थिति में करो जीवन जी को हाइको जाए बनी उधर खाना चला जी खाना हाइको दुटेना पे जाए जीवन दिखी करना मत है खतर ये को हाइको था दिलो ये चुया किचा भिंग मती या किचा ये चुया किचा भिंग मती या किचा भला सा सना मेगु बुंगद्य जात्रा गौरवमय यात्रा बुंगद्य जात्रा गौरवमय यात्रा नीला केना श्री बुंगद्य जात्रा गौरवमय यात्रा नीला केना श्री सुरा अच्छा जीरो आइको पासन ज्याजो चाहिँ आइलो अनि दिगु जला सुना पासपि चाहिँ सोजे कता चाहिँ ठन दास त्यो बुद्ध स्वयं कुटा या आज जीगु ज्याजो कता चाहिँ जिसा बनाते हैं बिल्कुल नोचे लिखी थोड़े चीज़ जाते हैं वे कभी मध्य में चला खाने को हम तो मध्य करने सब ऐसे तो डॉक्टर मानी करते हैं साथ के वे कभी जाए तो ना थोड़ा वो ये कैसे तक आना चाहिए मध्य में चला आठों जिसा नेवा है को खाना बाकी हने दूमा सी तथी नेपाल भाषा और नेपाल लिपि लिखी ना प्रचार लिपि पत्रिका मार्फत साहित्य मार्फत यो को है योगानी नेशनलिज्म सब नेपाल भाषा नेपाल संघ त्यो आन्दोलन मतिक नेशनलिज्म नेपाल भाषा मंगा खल पाकेन निरन्तर रूपमा चाहिँ झिगो खेले नेवातिर चाहिँ थनेको गीत चाहिँ निरन्तर नेशनलिज्म थया हनाया चाहिँ झिगो नेपाल नेवा हाइको खेल पाके चाहिँ नेवा हाइको हना पाके चाहिँ हनेबम नरेश वीर साकी जुया त थगो लुगा का तैयारी का धंजी बना चुका हरे बाबा सभा नया भाजो सुरेश प्रधान जी
थौया मुपा प्रतिनिधि सभा सांसद भाजपा कुल बाबू साके हरेरे सदावकी ठुरु भवनिया अनुभवी व्यक्तित्व अले छिक बिसके देख्ने ढापा दस्ता पुङ्गेजना हने खन हने दत नेपाल भाषा या उलिमछि तडाए गए पनि हनन छौ हनि जाजुल लस्ता एक लस्ता पुङ्गेजना उठाए थौ छिकपि सक्छन थिथि हाइकु चोबी व्यक्तित्व पिमी पाके हाइकु नेना दिला जिन्तन न्यङ्कल अले हाइकु फिल्मचे निरे हुँगा जिंथन खन चुनाव अपन व्यक्तित्व हाइकु चोइ दिए जजना अले ठगनी हाइकु नेका दिल अले हाइकु मचोबी अरबा फेर हुँगो बि सुसु दुसान चिकपिनी मने फटेन बिजाउन जे बोलो कि ठो हाइकुला जिन चोफुनी ठुली खला जिन डाफुनी ठुली साहित्यिकला जिगेन नुले दुले ठोल जिन या पनि रेउगो भावना जना चिकपि थन फेट्न जना दिल अथवा निना जना दिल अले चिक बिजा थपिन्द तो समा अब हाइकु चोइपिन्द जेसन हाइजिन दैजना हाइजिन बनाइदिनका दिल तर मुख छोडेका दाले झिसा ठिकै मागो ठगु यो नुवा खर्चको पिति दिगो हाइकु खलागी अथवा हाइकु छौ यागु सूत्रबद्ध काव्य विधाया विधा खाओ वो विधाया दिने चुना थपिसा हाइकु नेबैमा रहेको मान्यता छिकपिके अथवा झिके दुखी मरो हाइकु मने वगु खाओ अथवा शीर्षकले कविहरूले दिए मनुदा शीर्षक से मने अनेक तने खौई अन्याको खए जगह पिटबीगो अथवा अन्याको ठाउँको भावना पिटबीगो ज्यादुले जेसा थो हाइको ज्याजो बेगा गुगन हाइजिन नगा हनचना जिदा निर्मास त्यो छटा जगह ख दाठे वो हाइको खदा अथवा मने भावना जगह ख अथवा ठग मने वे जम छुचु खण्ड जिन सो जिन स सिकपिनीको हाइको नेनाला अन्याको ख जिन डाको एक मान्यता जो प्याओ खालकी ओके हाइको या मर्म जिसन फिग्यु खाली भाषा आ जो जीवन काले था अथवा छिक बिजा नाचना नेना दिनु होला जे नेपाल भाषा साहित्य अथवा नेपाल भाषा खेले भाषिक रूपमा ठाउँमा संरचनाको नियत रहेन जीवन नियत या दुने अनेक जादो तो जोला हनुमा बिंदा हन अधे देने ठगो लजगाई दुने फॉर्मेशन जाना याद तर भाषा साहित्य जादोले छुंजो जादो त छिसा याना नेपाल भाषा साहित्य ठगामा रहेको मान्यता छिसन जोना उके ठुखेले छि नेचेला अले छिकपिनी लुमजिमा नजन खवला इलो प्रकाशन पाके चागो गुमु अंक हाइकु पिदेने रंगो गुदो वो हाइकु दुने अनेक छिकपिनीको मने भावना अथवा वास्तविक हाइकु ख अथवा हाइकु मगु सुख वो पिदेने रंगो गुदो जी मुसो छिकपि मध्ये गोमेसा वो गुनजे अथवा गोमोसा मगोजीमा अथवा गोमेसा गुन्यो वास्तवनो मयाजीमा छारगा ढाबले जो इलो प्रकाशन पत्रिका ए रहेको जो इलो प्रकाशन पाके आज तक तय दुने हरेक महीना गुंगु पत्रिका नेपाल भाषाको पिण्ड चुम्दो जिसो उके मते छिकपि आफ्नो ग्राहक जजम मरो एरिगा देयो छिकपि बनजम मरो वो पत्रिका यदि भाषिक खेले झिट सपसियो अन्यागो दत्तचित्त डुगोरे खसा झिसा थपिसा चोइयो हाइको जग मगो अथवा थपिसा चोय हेटेको मने भावना जग मगो कर्पिसा छुचल जिसबले वन गन मानिन्छ उके हाइको विकास छ परम्परा नजन जिंदया कि गुंगु चागो मछि गो हाइको अंक झिसन पिटना उके दुने खाइको निश्चित रूपमा सुसो हाइको हाइसिन त पिटन जिवो जो लस्तय खडामा कि थाने ठौमा हनेबामा व्यक्तित्व सादाउगिया नायावाजो गुजरात सर डक्ले नापा थन सादाउगी जो पडुन्दैन
गु किस्म चाहिँ जापानी ज्याजुमा हाइकु जाजो झिसना यामा न्यागेमा रेगा पेरो न्यालटको गु निरन्तर न्यागा अन्यको ज्याजोले वेगा छौ ज्याजोले बुटिकै दिल ठौ वेगा छौ बानामा हाइजिन जुया दिल अथवा वेगा यो मनिया भावना दुने हाइकु या मूल्य मान्यते रो वेगा गुगरो पिट वेगा जायने दिल उगे छि सकले प्रभावित जुया उगे टुक्टाय सुलाजम व्यक्तित्व पिकाएको निम्ति जी रहेछना कि इलो प्रकाशन पाके अथवा हाइको अंक पाके अथवा छिसायान जुनको हाइको ज्याजो पाके न छुजो उपदेयता बोलमदो उपदेयता छिसा निरन्तरता बिगु निम्ति छि निचले फाइकमा निजला वनसुनमा देगु छिसा मान्यते कामा उगे हाइको विकसित जीमा नतिनी न खमला कि ठोगु छि nhone अथवा नाच विमोचन जुगु गुगु पत्रिका सवा पत्रिका छियो छिपा वेकल डिजिटल प्रिंट कर पिगेदल वेकल धैदल छि अनुभव नआयो बाजो कि छपा पत्रिका सोसा दाम टुल एरगाडेको झिउ पत्रिका कामहरू ठाउँबाट 3000 रुपैयाँ दाम खर्च गर्यो जी छुरै चुना दिगाले नेपाल भाषा साहित्य उत्थानीय निम्ति उलमची जा इनो प्रकाशन पाके गानो जुम खसा वो 3000 रुपये दाएं विज्ञापन अथवा दाएं जाए ग्वाली इनो प्रकाशन है उना सो व्यापक रूप में तो पत्रिका साथ विज्ञापन कोइले जीवो छो मानसिक ज्ञान जोड़ा गया है ए थोड़ा नरस्तान बिगेरो पत्रिका का थोड़ा नरस्तान सोएगा थोड़ा नरस्तान आएगा चीज़ें तो खर्चे ना वो नरस्तान जा छह चीज़ें ग्वाली मानसिकता छिका ना बोलिन बो तर जे देखिन छोरा ने ठो गुली जे पत्रिका जे पिगेचन ख तो जो व्यक्तिगत आमदनी लेगे पिगेचन पत्रिका ल मगो भाषा जाति साहित्य झिगु छुन विकसित जिमा रेगो मान्यते दिने पिगेचन खर्यो खसा के पलान लिसे पला छा छि मगो छा छिगो मान्यते छ बोलिगे मगो समस्या जिना फन गर्न ओके तो नरेश याका जो जगो नेउ गुमो पत्रिका खमगो नेपाल भाषा साहित्य विकास निम्ति छिसा यान चनको जाइले छिकपिन न सर्भिस स्वीकार खर्यो खसा जिसले ग्वालिटीमा छिकपिन ग्राहक जिमा मछा चाहिँ देजन ग्राहक जिमा यदि छिकपिन ग्राहक मजदुरी खर्च जिउ पत्रिका अथवा छिसर पिगेसन पत्रिका कबायो हुन भइलेका निश्चित रूपमा छौ सीमित दै अथवा सीमित दुने छिसन चाहिँ मयामाको वास्तविकता दैछने उके ठ्या छौ मैले छिसन पिजायामा अगे नेपाल भाषा साहित्य समग्र रूपमा सहयोग गर्छ इलो प्रकाशन पाके तो नली साहित्य पत्रिका पाके हाइगुजको पिन्न जुङो चिबाखा पिगेन जुङो चियागा कविता अंक पिगेजौडो ख्याल अंक पिगेजौडो अनेक अंक चाहिँ निरन्तर रूपमा पिट्न जोडो ठ्यारगासले वर्षे न्यू पत्रिकालाई पिकामाको बाध्यता जुम्केदो अले सरकारी के ढोके पत्रिका पिकाम सरकारी के ढोले जुम्सन कैसन जुम्सनला वो सूचना विभाग विज्ञापन बोर्ड बागे ढोके जुम्सनला हो जुम्डो ढगा थाले अन्य चीज त ग्वाली के या चाहिँ छिन हाउनी मान्छे के छ देखे पनि उगे बिजाया माउ पैठन जुने जे हनन मेरो छोटे इजना कारण जेसा गु हाइको या काम जना तो विकसितयामा निश्चित रूपमा विकसितयामा छाडेका रेगा रस्ने ठो नेपाल भाषा ख्या छौ विधाका जेसा अझै हाइको या चाहिँ विभिन्न देश विभिन्न हाइको या चाहिँ जेसा जना गोब्ला जेसा जापानिज हाइको दैछना गोब्ला जेसा अमेरिकन हाइको दैछना गोब्ला सुदेश इंडियन हाइको दैछना तर जेसाको नेवा हाइको का दैछना वो नेवा हाइको का सुना धाउले नबल ठो हाइको काउले नेवा हाइको का काउलो महो सोजोया कविता उगे दुगे लागो कविता चिचियाको कविता का प्याउगा तर नेवा हाइको का पिकाम सुव्यक्तित्व भ हाइको ला ठीक में दबछा बोला न देगो हाइको या अनेक बधान याना देगो तर नेवा हाइको का शब्द पोइन्याम व्यक्ति सुख जिसन शिवला जिसन ध्यान मध्ये छाडगाले जीव चिन्तन नभए पाके दुयम्बर अन्याम व्यक्तित्व नेवा हाइको का कोइ शब्द पोइन्याम व्यक्तित्व छु ला न मन्त वेका देवमर जेल वेका सित अन्याम व्यक्तित्व छिना हनिमागे म नेवा हाइजिन नेवा हाइको विकास जिमा निगा धेजन बि छि व्यक्तित्व दछ अन्याम व्यक्तित्व न छिना हनिमागे म खेपो वो व्यक्ति अनेक कमी कमजोर देपो वो व्यक्ति अनेक समस्या अथवा अनेक कठिनाइ चाहिँ उयो सीमितता देबो तर नेपाल भाषा खेले अथवा नेपाल दुने नेपाल हाइको रेगा चाहिँ गो नाम बिया छिसा नेवा हाइको रेगा चाहिँ छिसा गो चर्चा परिचर्चा यन्जना जी स्वयंलाई
Anya unaja, anya व्यक्तित्व जा नजिसा या मारे जो. Okay, नेवा हाइकु जी देचना हाइकु विकसित जीमा रेगु उठाए खाए जी गरु कमी कमजोरी दुले. जी नक्सिना ना दया हाइकु मेरे पिसान चोइडो हाइकु छी के बोनी तो फुर्सत है मरो. बोनी तो फुर्सत है मगर देने तो फुर्सत ना मरो. Okay, छी सक्ष्य हाइकु ये वास्तविक रूप में सेवरियो खासा हाइकु ये संरचना छुखा हाइकु ये सूत्र छुखा वो जैसा मठिक्यो अले मने वो गबले चाहिँ राजनीतिक खण्ड उके चाहिँ हाइको रेगा दिथाक्यो गबले धर्मय फरेगा उके चाहिँ हाइको दिने दिथाक्यो ओ हाइको ख कि मको ओ हाइको कस गुक्टा हाइको खरे होला छि दुने चाहिँ कम से कम हाइको धाबिसँग स्पष्ट एम बिमला ठोकाएर न तो हाइको ख नि मने वो भावनाले न्यामाइसान चाहिँ न्यामाइसान दाइ जिना देशना अथवा गुलिन खजेसा दा वो हाइको न मजेको गुना खजेसा हाइको मरे वास्तविक रूपमा वो हाइको न ज्याजुनिको चिन्तन चिज पुगे यामा अले चिन्तन या छोले जे दक्ले ज्ञानको उपसर इजराले गाताले सुमनु ग जिन्दगीले हाइको या हछाउ छ अन्याको मनु बागे झिला हाइको या भाषण निग्यो थनु टेबले होया जे मंगल कृष्ण जोशी थ्याम व्यक्तित्व जे तुइबु थ्याम व्यक्तित्व हाइको थेना जो के अझै नागा जो के झिनागा आखा देका कोलियो गुमासे हाइको रियो हछाउ छ अनि अब व्यक्तिले क्षेत्र सम्मान छाया उगाडेको यदि हाइको क्षेत्र डेभलप या खरियो भन्छ आ छि मचा मखेर होला नेर होला हाइको छुख हाइको गेजिमा रेगा हाइको खए चाहिँ थियो संस्थागत रूपमा चाहिँ डेर गुल लेखाला छ हाइको खमा जिम्मा कामला फजी यनो अथवा जिचिङ गरौ पुरै हाइको स्वरूप बेरो यनो र थिना हाइको जिन थाको रेगा चाहिँ न बोनी माउडु न गन ठुके बोनी था बोना खेले जुल धाउने थादु न हाइको छ न स्वीडन केनी झिगे चल्नु इन छु मरेगा झिगे चाहिँ थर्कमा हाइको चाहिँ बि अनि आदि इत्यादि छ जिसले हाइको विकास जिब्री के हाइको सिरियस बिटा ख हाइको दुने सूत्रले चाहिँ गगामा अलि उगे दुने अनेक विचलन त नडु आ हाइको गो ट्रेडिशनल हाइको रुगा वइ जमुदु गो मॉडर्न हाइको रुगा वइ जमुदु जिन ने गो चाहिँ अमेरिकन हाइको रुगा वइ जमुदु गो चाहिँ जापानीज हाइको रुगा वइ जमुदु गो नेवा हाइको रुगा वइ जमुदु ओके थिनाको सम्पूर्ण चीजले छेसन कगा खरि भजा नतिने जे भने बाबा नाया बादु देखिले हाइको यसो सूत्रबद्ध नसा थुन्याउ चीज जले गराला ठो हाइको जुइ गाडे जो गु मानिता देखियो रह्यो वेक अप इन यो लङ रन यो छ गु विचार दु अन्याको विचार छि सक्सेना जिन्सले ग्वालिया माले अन्याको ग्वालिया मजो लगा दास अथवा थम यहाँ चाहिँ ढक्ले बानाको हाइको ख जी चाहिँ मनो हाइको मजिला रेगा चाहिँ छिम मने बोलो न रेगा दास जिसले हाइको या विकास स्थितिले कया जी हागन छ चिन्तन या अवस्था थे जी खनछना जेसोले कम्पनी र तागो जोडेछ 15 मिटर न मयार गुने थिएन अरे खसाना निरसलाका अझन जे ढामाउ खला दनि तर छुन इले गौलेन हनन छिकपरि हन था तर जो छ विनम्र आग्रह छुर्या हामीले यदि वास्तविक रूपमा छिस नेपाल भाषा साहित्य संस्कृति या निम्ति छिस संरचना गयो खसा छि लाजे जग मगो फुर्सदे सनिमा उब्रे सुया जामर आछु छ ओला आ कविता सोच्यो का छु छ ओला छिना गायो कविता सोच्यो मले सोरो उगेछ अथेना अथवा कविता सोच्यो अथेना भागा सोच्यो जे बिहा जे मेरो अन्जना कर्मा गरे छि भागा त नेना फेसबुक एसोया बागे दबुन नेना तर जीव छुरे चुनाव गाडा छि दक्को साहित्यिक विधाया चाहिँ निश्चित धार त दु निश्चित इंटीग्रेट्स त दु निश्चित सीमा दु निश्चित घेरा दु ओ घेरा दुने झिसा चाहिँ वो बिटा खर का चाहिँ झिसा दाबिया भएको स्थिति गब्लेको झिसा बोलेके भइ मग डॉक्टर मनायो खना जे नचना दिया छि सकले कवि हृदय दि मनोरका झि बाथरुममा आउने बेला न दुनियामा छु मे हाला चाहिँ हालेछ तर थुलमुजे सियान छौ नली पत्रिका बिगाबले चाहिँ हाइको मखुन हाइको छापेकेले या छिक बिनु मने वनको त दिठुके अन्त छदाजिको सुखौ छोरेगा नाले छिसा यक्को मेदन जन दैलो जिसा किशोर कुमार मेदन दैलो लताम निस्केले मेदन दैलो मोहम्मद रफी मेदन नेपालले नाम गोपालले दैलो डकुमेन्ट झिसना हाला तर इन्सान म्यालेले ठुमे
भतिजा नै मिलेमुलो ठेन्छ भने ठोकै त भतिजा मिलेमुलो देन वो ढ्यास झिस अरे गानिन्छ नेहाली पनि चाहिँ होस मरेको तर मिनी बिसँग सु कि ठोठन ठाइ मिलेमुलो चाहिँ दुर्दिले झिसा ठिजाको चाहिँ चरित्र विकास या भतिजा राजा निश्चित रूपमा हाइको ठाउने हस् शुभ आपला आवाज सुहाएको अनि नरेश वीर साकीज्यू इनो प्रकाशन या प्रबन्ध निर्देशक औ नेवा हाइको खाना चाहिँ सुसज्जित जुग एक थोयो खाना विशेष व्यक्तित्व एक त आग्नसको सुहाएको एक न धेरै फेन भेट हाइकोले उ चाहिँ सुसु देबाको भएको विषयवस्तु ख उफुक्क चाहिँ पोङ्की फैको अवस्था दुलकी बढो हुन प्रारम्भिक नक्की चौबिन्दा लागि चुनौती नजिको त चाहिँ साहित्य रहेको क्षेत्र है जीसले चाहिँ जीसँग ठगु विचार या त मन्थन यहाँको क्षेत्र छ विचार मन्थन यहाँ छिमी न्याउलेको थ्याक अरे हाइको विशेषता चाहिँ विशेष ध्यान त्यहाँ एकदमै गम्भीर रूपमा चाहिँ छिमी प्रस्तुतिमा विषयवस्तु या क्योंकि गम्भीर ढङ्गले अध्ययन हेर्न ध्यानपूर्वक अझला 6 किसिमका ये स्टुडेन्ट लाइब्रेरी खनिनुले चाहिँ मेडिटेसन इन यक्कु दिन तक अझ वर्षे छपु हाइको चाहिँ माउपुरी स्थिति जिफो हाइको रे लुटुलो चाहिँ वाटमा चाहिँ पनि विषयवस्तु मकरहरुको प्रयोग गर्न धेरै जिरोमा अनि चाहिँ त्यो हाइको बोलर हाइको चाहिँ म बेगु विषय मुखो भएको चाहिँ गुफडी खख उचिदा विषय दाने सिस्टम ध्यान दिए माउ खोलो छिगो थोइ ज्याजले नेपाल भाषा एकाडेमिया भाइस चान्सलर लेनेवा हाइको प्रया सल्लाहकार अनि बाबा डाक्टर पुष्पराज राजकर्णिकादि रेकर्ड थोयो दिने तुगो दिने चाहिँ भित्र नथुली से नेवा हाइको खया वर्तमान अवस्था अनया चाहिँ विदेश से हाइको खय चाहिँ अवस्था कति हो तो विषयले क गर्न ठगो विचार नोचो प्यारी र जे दिनु गान्छ भन बनाछु अनि बाबा डाक्टर पुष्पराज राजकर्णिका मोया सोच्यादो या अनिवमा नायो श्रेष्ठ रांदु मुपा नि सभाया विदा माननीय कुलभक्त साकिदु प्रतिभा समाजया नायो बजरा साकिदु ठौ किसा अनाम इनो प्रकाशनिया हाना पद जगो मन्त्र गरे इनो प्रकाशनिया प्रबन्ध निर्देशक नरेशजी साकेजु अटेन्डु दिनी प्रतिभा समाजिया ख्यान्जे किरण नरसिंह साकेजु अटेन्डु बिज साकेश्वेन्दु थना हाइको नेगाडी में हाइजिन दी वो थना अगस्त सक्षिता जो दोजरपा थों नेवा हाइको खया नेहरू बुढी वो नेहरू बुढी थों जिसा अनातन बजे थों थो जादो यो कोई तई उल्लास करूँ जीविका मोटी दिखाओ तो थों थे तो बोले बेज खाली खाली दो अर्जिया उली उल्लास में देखने मरो अर्जी तुझा हाइको खया तो दी डाल चुका है मन कोटिंग की माँ था मन को नहीं किम्बा क्या डाला मनो ताई थोड़ा कम सा हाइको क्यों हुए ढूंढा नेपाल भाषा हाइको क्यों ये कोई तो कम बोलो तो यथार्थ खा जिसमें ये बजरा साकिटे जाती हनी वो भी हाइको खेले खाना जना अनेक लोग ताई जैसा जना नाकेरी ढूंढा लुम्बिनी विश्वविद्यालय या उत्कलपति होने थाना हाइको बंदा ताई क्या रिव्यू खा तर को पार्टिसिपेसन यो स्टोरी हिसाबमा चाहिँ टिभी नुवा पुटिङमा अवस्था मरो जिसा यान्तनो ज्या नेपाल भाषा हाइको खेट ठिकाउली वाली दिया तो दो अझ यो म त यदि चाहिँ आछि चाहिँ आवेशको अझै चुनावने काटे न मको थन बुझ्न यो को चाहिँ सुझाव दिन होला हाइको खेन सिया मार्का उके जिसा ध्यान दिया उनाजन माउ थन रेदु अले उके जी थमेस्न फु चाहिँ आगठी चाहिँ गए ना वो जनों का जो था वो भूमिका निभावे जनों का वो नहीं कंटिन्यू याद जो प्रतिबद्धता ना पंखा चुना
아주 요 प्रतिबद्ध पंकाचना बोले सदाखं जी थन उल्लेख यामा उदन टाटा ओछका डाले जी गदौते प्रतिबद्धता अथवा जी गदौ किसिमको भूमिका निभाउनले ताबले जिन आएको चाहिँ मफो जे आइ मफो तर जी वो आएको चाहिँ ये जाजोले यो कुए चाहिँ आएको बारे टगम चाहिँ समीक्षा याद न अले जी आएको छेजीमा अठीजीमा यो ठाउँ विचार्न पनि धुन अझै छौ स्कुलिङमा चाहिँ उयो नेपालको चाहिँ खेलेन जी मानिकलाल सर हो कविता घेजीमा यो कुए चाहिँ वेकै लिएको बनाएको तर वेकै कविता टोला मैसुरी वेकै कविता मना अहिले जुन चाहिँ हाइकिङ मुख बिसँग बा हाइको तुई मुख बिसँग न ऊ विषय नवाजु ठाउँ कसै फङ्किजु गाफङ गाबुजु तर थोराखन जी थोना दा कि अठी जी ठाउँ विचार फङ्कि त मने वो खने पुइन्टो मुख जी मेरा मेरा ना ब्यान जी नै आ स्यारी विषय जी नै समीक्षा न स्यारी सफरी त जी फिना यान लगाले नेपाल भाषा विकासको निम्ति ल्याउन याउका मलाई मेरो सभापति दिन तयार मन्त्रीजना भाषण दिन तयार क्वेतना लफ्यादन तयार फुका याहरूले प्रतिबद्ध जना उयो दिया अहिले वो थन चाहिँ यसले पासपिसँग चाहिँ अरू किताब दिएको छ स्यारी किताब दिएको छ तुरेले कटकेस गर्ने पुस्दैन चाहिँ त्यसको त त्यही मलाई हाल्दा माटो माला बना बना ऊ विषय बना बना दि चाहिँ त्यो ढ्याउ ख आठौँ न दर्शन चाहिँ घरि त चाहिँ तपाईँ चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ ट्रेन छुटु नेपाली भाषा छुटु नेवा भाषा छुटु हाइको बारे उही उगे नौन बिर्का ढाला नाबाला ठाउँमा समीक्षा यान बिर्का ढाउका त जी आज भोगमसी तुए समीक्षा यान हामेन पुष्पराज उही समीक्षा यही ठेरे ए मखला तरोड हपी चाहिँ आज नागा मक्का मखला ना भएर ढुङ्गला कि एकदमै चाहिँ हस्ती हस्ती ढापिँदैन पुँखिला नभयो मखला दे जी बुझी आफ्नो चाहिँ नौन बिर्का मखो त्यसले यसो चाहिँ ठुकै चाहिँ ओभरअल चाहिँ नेपाली भाषा अथवा इन्टरनेसनल छुटुको ओके भरि त त्यही बेला जी ठाउँ गयो चाहिँ जे ठाउँ चाहिँ अठाइ मन गरेर जग्गामा जे वन बनायो उयो भनौँ सोया उयो भयो मलाई उयो कथा चाहिँ छलामिटामा सिक्किम चाहिँ यहाँनिर चाहिँ त्यो जी तर वो जे गो खन्टेउ ख वो हान चाहिँ हाइको ट्रेन बोक्छ हाइको ठेजीमा एलिमा हाइको ट्रेन चाहिँ निन्क्यु चाहिँ तात्न ख तर बेरन mana सुराले हाइको निने तो बि निगि बि हाइको निंकला अले बोन हाइको निंकला बोन हाइको निंकला बोन हाइको निंकला बोन मखला अझै डिपेन्ड गर्छ निगि गाला अले अझै ठेको सोइ भयो हाइको यो चाहिँ परम्परागत चाहिँ उयो परिभाषा जीवनी खसा हाइको जापान चाहिँ उत्पत्ति छ ओ यो चाहिँ न्याग यो चाहिँ सोंगो झोले त्यो चाहिँ संरचना ख अहिले ऊ एचले वो सोंगो झो चाहिँ छोसेन चाहिँ जिउ पनि मखु उके चाहिँ किरे डेमा विषय चाहिँ दिपा डेमा उके अर्थ रेन्डु उके चाहिँ किगो डेमा अर्थात् प्रतिबारी जन्ने चाहिँ खबर चाहिँ डेमा अहिले विषयमा चाहिँ तो ऋतु जन्ने चाहिँ ख चाहिँ पुराण चाहिँ उके डेमाहरू खुख अहिले जापान वो जुसा आठौं के गेट ले मेसा है बा जापान है बा थमा गेट का सो है जापान वो जुसा वो चाहिँ बिदा आएको बिदा ठाउँ संसार चाहिँ यो कुटे चाहिँ यो कोठा चाहिँ जना भन्नु साहित्य जुल यसले छ किसिम चाहिँ विश्व साहित्य रूपमा दिन्छ चाहिँ क्याफो चाहिँ बिदा जुल अहिले वो बिदा चाहिँ जना भन तर उयो संरचना चाहिँ सेना भन त्यही मतलब मोटो चाहिँ संरचना वे जापानले गो किसिम चाहिँ विकसित दुःख वे किसिम चाहिँ उके स्टिक चाहिँ रूपमा चाहिँ राम्रो छ यहाँ यो चाहिँ संरचना चाहिँ यो कोठा चाहिँ उल्लङ्घन चाहिँ दिनु पर्यो उल्लङ्घन याद अत्यन्त हो तो विषय चाहिँ प्रतिज्ञाको सम्बन्धी विषय जेमा रह्यो छैन अब सीमित बजिनु पर्यो आ चाहिँ नियन्त्रण झिराइदिनु पर्यो नियन्त्रण विषयमा चाहिँ यो पुरै व्यापक दिनु पर्यो अन चाहिँ छिउ चाहिँ मनले अनेक समस्याहरू होला अब चाहिँ शहरी व्यवस्थापन विषय दिफु सांस्कृतिक विषय दिफु वा चाहिँ मानव अधिकारी विषय दिफु वा चाहिँ विश्व चाहिँ युद्ध चाहिँ विषय दिफु वा अनेक चाहिँ हरेक विषय चाहिँ के चाहिँ स्वाभाविक हुन्छ मनले जनजीवनीय विषयमा चाहिँ स्वाभाविक हुन्छ उनी विषयगत रूपमा
자판에 수리게 두고 왜 먹고 보나 있거든. 그게 진짜 지금에 इंग्लिश आएको सुविधा छ वा चाहिँ अमेरिकन आएको सुविधा छ वा चाहिँ हिन्दी सुविधा छ नेपाली सुविधा छ झिठानो चाहिँ कति चाहिँ विविधता चाहिँ विषयले ओडु वन्यकरण नगइन्छ ख के संक्षिप्त झिठाले छुराफुराले झिपिन जापाने गु चाहिँ विकसित दुःख सुरु दुःख ओरिजिनल वे संरचना चुनाव मरो वे चाहिँ ओरिजिनल सिद्धान्त झिपि चुनाव मरो झिपिन चाहिँ विश्व गठित चाहिँ वो पीपीटी का बड़े कथा चीजें ना थे परिवर्तन ज्यादा होंगे अरे मेरे को अठी या जुकी मुझे है अठी या जुकी मुझे अभी सही है अपना कहता पुलिस ना जाए प्रकृति जाए ना बस हम लोग कम बाहे मेरे तो की थोड़ा है कोई मोको तो थोड़ा है उनके मेरे सुन शेन्यू बात सुबह थोड़ा है को मतलब गाला दिन दिन ना मरा वो खाना खाएगा एकदम तो स्ट्रिक्टली दें डेफिनेशन दें वो नहीं खाता वो कहना फुका तो ठोक ले छोटा खाते हैं मोर संते जो लाइव भी दें गेट मारी दें छोड़ दें उके दें तो सुसमता आय को दें विशेषता दें प्रस्तुति आपले सुसम रूपे दें ट्रेना स्थूल रूपे दें को मगो तो जिला अपोजिट स्थूल रूपे दें खुदे अब वो नहीं ये साथ है विवाद है पत्रिका बनो खने तुझे ठाऊं में आए को जिन पहले वो सूचना देते हैं सुनते हैं ये हाँ उन्हें छटा खाती भी पुलिस सूचना तो पाते हैं विषय ले मुद्दा दाऊनी पे उधर जिसना उसके आगे आप ये खाने से चीज़ वो ना ये छटा खाते हैं और तो संक्षिप्त था तो आए को लिए थे संक्षिप्त रूप में प्रस्तुति है चीज़ का एजेंसी उनके संक्षिप्त रूप में था कहना प्रस्तुति है भाई वो कहते हैं ध्यान वाले माल हम खा अरे मेरे साथ आते हैं मेरे साथ स्पष्टता कि वो स्पष्टता संक्षिप्तता वो तो मेरे साथ सूक्ष्मता तो सोमो कहते हैं किसान जान की बात आज किसान क्या कहते हो ना यदि नहीं बनी में इतना मोटर लगा रहा था वो कहीं चो अर्थ होता है वो स्पष्ट दे बात अरे पुलिस ना सुने रहा था मको है कुछ युवा जाए सिंबॉलिक भी ये वो सिंबॉलिक सांकेतिक देख खंड आते क्या हो तो ठीक आते मारी खा देखें जब मारी खा देखें ना तुम देख ठाम रो है कि देखें जब ठाम रो इसलिए अहंकार है प्रयोग ठाना मरो तर प्रत्येक बिंब तो प्रयोग जाना खोदें छुई किस मटे आना ठोठा बॉम्ब बदे छोटे छोटे है कोई जी दें पलक खड़ा जीतना दें चुना तो है कोई जना तो जीवो दें मिका वो थाया कॉम्प्लेक्स दें फाट तो डाउन हो रहा सिर्फ नहीं मिका वो भी मरो दो मरा पुष्करी हो जाना मरा ओके थाया कॉम्प्लेक्स में फाट ठीक है हल अरे मेरे भी साना राजनीतिक दें ले गुरु दें बामला विषय में टू के राजनीतिक दें इधर खंड दें हल तर ठीक है तो चाहता ओके दें छाया कम्प्लेक्स गरी थिएर झट्ट झन्टै होला वो तो स्पष्ट स्मरणते हो खन्जोटा तर वो छाया कम्प्लेक्स छुकै विषय खखला हो साहित्य चाहिँ समाजले नागल गाताई तर उलिदेको मकै दिउ बिचारा नागल खसा ठीक हो नागल झन्टै बेला तर नागल सोया ओके सोयामा उठ्ला जिसा नागल सोया झुफाले हाका किन आछनला बेला हुइमा उठ्ला मखला छुटु अब छाया कम्प्लेक्स खमोबले छके छाया कम्प्लेक्स त झट्ट झन्टै आउने ढिलो आइकुन ठिला तर उकै चाहिँ अन्तर्निहित चाहिँ मुद्दा छुले वो अतिक्रमणीय चाहिँ मुद्दा खलकी वो सम्पूर्ण लोप आउने चाहिँ मुद्दा खलकी वो राजनीतिक चाहिँ कार्यान्वयन चाहिँ भ्रष्टाचारले कार्यान्वयन एजु खलकी सुख कम से कम भटी त चाहिँ गणसङ्ख्या चाहिँ 10 चाहिँ 12 लाख चाहिँ जता आखला चाहिँ वो नि थाई कम्पनी से खले चाहिँ यहाँ जोडो वो हाको मुन्या था वो वो प्रॉब्लम दुर्गा शिवनी मगला ओके वो शिव फेटे तो सिका तो नहीं साला
थम थिपी चाहिँ पिया चाहिँ हाइको निने न चाहिँ छ अर्थ चाहिँ तर उके छ्यान आलेका ढाले उके त छौ सांकेतिक रूपमा जुसा उके चाहिँ गम्भीरता गाउँमा सुचेमता गाउँमा जे न्यू खण्डया सम्पर रोप एक खन दिफु अले चाहिँ अतिक्रमण खन दिफु गाते होला सम्पर अतिक्रमण चाहिँ सम्पर रोप पछि थाहा जुन भाषा कि छ पिने पिने निन्देदा थाहे कम्प्लेक्स है इमे ठपिए गुठ्या के चाहिँ मला मियानो गाते नि ठौ गुटी चाहिँ या गाडी भए पनि मको गुठ्या के चाहिँ मियानो ठप्छ सम्परि चाहिँ लो बिना चाहिँ लो प्याउ यो खन निन्छ न अब खला कि वहाँ चाहिँ मेरो त्यसमा चाहिँ वो चाहिँ अतिक्रमण न खला कि वहाँ चाहिँ ठेबनाया चाहिँ सरकारी मनुष्य चाहिँ भ्रष्टाचार न चाहिँ मुखमेसी लागे चाहिँ वो ठिकको खला कि अनेक खनेको त न्याउ खसा कम से कम वो चाहिँ आएको नियन ढुङ्गा बा नेके ढुङ्गा नियमेसी चाहिँ न्यापी नियमेसी मने सुम्पुरा चाहिँ लाग्छ फिर चाहिँ कम से कम चाहिँ उनियन ढुङ्गा ओ ठोला या मुझे दुर्गा ठुकेर भिडियो मालका यो अथवा छु अझ चाहिँ संवेदना तनाव के भयो जिसमा थाहा चाहिँ आएको जना ऊ आएको चाहिँ छिटो चाहिँ निकल लागि खुएकल लागि नो मसिनकल लागि निखा पुगेकल लागि हरहर निकल लागि छ छुको चाहिँ आज छुन चाहिँ रेस्पोन्स वे भएको एकदमै चाहिँ बालाउ चाहिँ धावपरि चाहिँ यदि जुल्टा छ मोठो जुल्टी त चाहिँ बाला ढाउ जी चाहिँ वो इम्प्रोस न्युक्लियर चाहिँ यो बाखाटियाको दिका तर गुली गुली मोड चाहिँ एडिट चाहिँ आएको ग्रिक खेलेको जिते बसे चुनाव हुन्छ र अनि चाहिँ छाकको हाको खरा चाहिँ यो कठो हाको घाटा हैन अले हाना छोरे हाको जोला मुजो जी मोछु हैन अले गुली मिस छोरे हाको चाहिँ यो अफला सचिको हाको जोसरा छको चाहिँ हाको जिला मदैला हैन त जिउ बिचारा वो जितना चाहिँ अतिबार ख वो हाको चाहिँ चाहिँ छ मिनटियामा सिकेमा स्वयमा तर उके मतलब छको हाको चाहिँ लामा बिके अनि बास्मो चाहिँ मतलब भुली बिको टाइम भगा बखान ना दिनु वो बाउ को पकड़ दी वहाँ ओके मुख्य कौन जिसा तो ये कौन ले बिंदु जाने पर आ रहा है फिर वहाँ पे जिसा टैपने को टैप फिर वहाँ पे वो टैप है जितना गुली जिसा मेरे टैप आपका वो ये होगा अच्छा वो है कुछ यार दोनों लोग बिसाला वो यार तो क्या ठाकुर लोग जीवन वो तो भी सही अपनी मोड़ से थम से जिसे ले बाहर होता खलाड़ा खाने लाई थी तो लिया हुए थे ठाकुर को मखला ओके अदो साइड के बना था साइड जी मो ओके जिसा छोटो मोनी को बांगा मोनी को तर मोटी चाहिँ छुट्टै एउटा छ फट्ले चाहिँ जिसा रुल त चाहिँ फलोया फट्ले जिसा मोटे चाहिँ जालगे जो खन्चुए फट्ले मोटे छ छुई किस्म छुए कुलिया फट्टा छ जिउ पछि पाले ठुल दिए इन्टी हाइको खेल जिता चाहिँ अचानक चाहिँ संगठित जना वन्डा छ पाले वे चाहिँ याफे मालका हाइको खेल भित्र चाहिँ सुधा एकको सुगादु नेवा हाइको खेल सल्लाहकार नव नेपाल भाषा एकाडेमी वाइस चान्सलर अनि डाक्टर पुष्पराज राजकर्णीका दुईपखे नेवा हाइको हरिमे ज्याजो हाइको या शैली परम्परा वो चलन चलती अखौकना दिल एकको सुगादु छिगु ज्याजोले कोएको दुनिया हाइको खेया नेदा बुढिया लस्ता गुठो ज्याजो क्या छ न त्यो ज्याजो मुपा प्रतिनिधि सभाया माननीय सांसद हनेबम कुल भक्त साकिजो चिदथि थौ मुपा कटा जाइदिगुरु वेकयागु व्यस्तता यदि न चित इ बिया दिल जन पुष्पदेन ध्याजिङ जन मिले खोजी उछि थाव दथि न खोजी छिपी साहित्य लगाब्दु तर साहित्य बोनेगु कनेगु इदु तर साहित्य निनेगु इमरु वडैगु ए मेपिन्छ चोगु विचार या त निनेगु अत्यन्यागु इमरु दैगु न साहित्य सुधार यागु छौ चाहिँ झिके चाहिँ इमरुगु क अर्थात् झिगु साहित्य स्टोर चाहिँ यदि चाहिँ थका भएको छ मेपिङको साहित्य बन्न भल मेपिङ साहित्य छोडेर झिमी साहित्य लागि याद हुन्छ चाहिँ साहित्य काट्ने त चाहिँ समय बिमा साहित्य र समय बिमाको अवस्था थो झिगु दति चाहिँ माननीय हनेबम चाहिँ कुल भक्त साकिजु झिदति झैलिगुदु वेकन पुरा समय चाहिँ थाना चाहिँ हाइको दिना दिल हाइको सम्बन्धी खनिना दिल
तदथे आ झिसँग झिगो पावको वेकाएको खनिनेको आ फनिजी बनाचना थोया जजोय मुपा अनेबम सांसद कुलभक्त साकी जुयाते बाबु मुगो बिजा तेदिका जितना बनाचना अनेबम माननीय कुलभक्त साकी सकसित जोजलका सकसित नबना थौ नेवा हाइकु खया नयाँ दया पुसाद लुमङका जित सहता दिल जी थुक्था वया ठिक्किनीको हाइकु योको हाइकु साहित्यकार भाइजी हाइजिङ न हाइजन सफलीला योको थक निकाल बनाउ दलुमा तर थ प्रत्यक्ष थचेतना चाहिँ हाइको वाचन याना यहीँ पुताल ठिक्की सकसित न योको बधाई दु योको ख येने धुन अले आ दगले पहिलाले जी थन थो जाजोले जित निम्ता बियादीमा थोया थो जाजोया नाय सुरेश प्रधान जुया त योको लुमका जना एकै त धन्यवाद दिया जना अथे नेपाल भाषा एकाडेमिया उपकुलपति डाक्टर पुष्पराज राजकर्णिकारज्यू अथे थो प्रतिभा समाज या नाय प्रोफेसर डाक्टर वज्रराज साक्यज्यू अथे समाज सकले दुधपी थन चिकपी झाइचोपी थन उसी मचासे ताग इन चाहिँ निगौटी झाल ताग निगौन न मले त थेछ चोना चाहिँ थथे कार्यक्रम या चाहिँ निरन्तरता दिया चाहिँ याना चोना दिपी सकले चिकपी हने बपी सकसेतन यो जोजलपा खलायो योको दो तर इन योको मरु कारण छु खी थन न्यगय दिउ खयो छु ख अले यु थौ नुग ख छता निता जी थन ते पुताया जी यु लागि जी नजा धादन आएको रह्यो यु लागि जी थन दगले पहिला प्रत्यक्ष थते नेनाउपति एजुजुली चाहिँ जी आइक्यु बारे जी खासै छु मसो तर थन थो संस्था सत्ता थनवया हाइकुयो विकासका लागि ठाकुया चौपति खनिने त ओकी चाहिँ जी थौ गच्छे कथन जी छु यो व्यक्तिगत रूपमा जी वालिया अले मेउ ख थन जी लोने माओ जी त धाय माओपति खछता निता जी संसद अले मेरो जी नेवा खयो हो जी नेवा आन्दोलन बारे जी छता खला वसिके पहिला थौ जी नेपाल भाषा खेले थौ जीवन पाना योको इलानी से झन्डै नेर न्यनी से चाहिँ समर्पित जुया चाहिँ चोना दिमा दाजु नरेश वीर साक्य जुया त जी हना तया हने खन वो जो तर मोए लस्ता यो खजुल वेक न चाहिँ छुन लजका थम छुन अथिमय से थौ सम्पत्ति पाना नेपाल भाषा खेले योको यी न्यनी से चाहिँ थौ उपस्थिति थन ज्ञान चौधो विभिन्न माध्यम विभिन्न खल पुचय माध्यम विभिन्न पत्र पत्रिका पिछानी प्रकाशनीय माध्यम अले नेपाल भाषा खेले चाहिँ सङ्किपायो माध्यम अले चाहिँ एवार्ड यो माध्यम छुचु माध्यम मखला वेक थे म मूर्धन्यमा वेक थे नेपाल भाषा समर्पितमा क्षम व्यक्तित्व त जी हने खनाजी तस्का थो होता चुलाका बिउ जुनी थो हाइकु नेवा हाइकु थ्य पासपि सकसित नजी तस्का लस्ता पंका चना सुरा देशन चना अले मेउ ख थौकने यो राजनीति थौकने यो नेवा छी नेपाल यो राजनीति चाहिँ संसदे लेख पतिजानिना स्वेबले चाहिँ झिन्च्यामा नेवा त दुमन सांसद कथा मना चौपी सरकार दुपी राष्ट्रिय स्वतंत्र पार्टी सांसद दु नेकपा एमाले सांसद निमदु अथे मेमे पार्टी पाखेन पासपी छन निमदु मन अथे खसान झिन्च्यामा दसान चाहिँ नेवा भ्या लाइपी व नेवा भ्या थुपी खुमती जग सांसद दु न
नेवा खेले सना नेवा नुगो दुपी अले नेवा आन्दोलन नको स्वापी गोमदु बोला ठ्याक्कै टाइममा फु छमनि म पास पनि यसलाई खोपै कम्पी छमनि म पास पनि लागि खाना तर न चाहिँ झिउ संख्या हुन त कम एजुली झी छाल ब्याल अन नेवाते इस्यु आतकला प्रत्यक्ष कथा चाहिँ छु कथा यो इस्यु हो पिदौ खनि मर्ने छुन्दिया झिसा थने मासा न चाहिँ भटी ग्याचुको दु याका चाहिँ जको लागि खला अथवा समय जको पासा भयो खला खोपे छम जिम पास पिन्दो सल ब्या मदन कृष्ण श्रेष्ठ नाप गंगा लक्ष्मी अवाल नाप वेक पि चाहिँ छुन या मासा सामूहिक रूपमा संगठित रूपमा झिसा चाहिँ नापाउने मानि भएपट्टि वेक पि चाहिँ खलाने पि नेति पास पिसँग तुलतुले जको सोही नेवा भ्या नेवा दिया नेवा खला ढका नेवा भ्या लाउने हामी त बुझ्दैनौँ भाइ अझै अयोपट्टि झिउ दुर्भाग्य हो के झिउ शनिको थो नेपाल मण्डले अहिले थो नेवा चाहिँ आदिभूमि झिसमा चाहिँ गैर नेवाए त चाहिँ नायक कथा न्याउने तया नेता कथा न्याउने तया झिउ नखर्चक हन्यु ज्यासुला सुरु दुइए ढुङ्गल आन मेउ छुछु विडम्बना देफु आन मेउ झिसन छुछु चाहिँ स्वयमालिफु उकी हो थो दुर्भाग्य अथातै दुईको न झी अझ न चाहिँ छठा चोलिउली चाहिँ झी नेवा चाहिँ अझ न म भटी नगस्यानी झी अध्यक्षा भैसनौ ढासान झी गएना चाहिँ वनिमाल्या दुतिन त गएना क घना वनिमाला गएना स थना वनिमाला छुयाना वंश चाहिँ झिउ छुछु अन स थनी फै भे सवालले चाहिँ झी स्वय नेवा नेलो चाहिँ बिचायमहरु झी अध्यक्षा भैसनौ ढासा नेवा विशु छुख नेवा चाहिँ गयो खन भने मा छुयामा ढका योको चाहिँ थासे दस त हठा त कन झी चाहिँ ग्वाली थन्यु कथायु आवाज त थने धुन हेलवा त नाप चाहिँ चोनेमाल नापन चोनेमाल छुयामाल छुदु विचार गेदु छुखन भने माली गया माली धाल्या चाहिँ अनवय कपिनी छुन जवाब चाहिँ दिदा तपाईको मरो अथठे खसा अनवना यापा वना छुखन भने माली लेसा वो जी चाहिँ जी आफै स्पष्ट मरो खेतल जिन 50 वर्ष दे ढोंगल थो खेले सन चनौ 2035 साले ज्याख भौनौ झले नाप्लापी पास्पी निमथाने हले दुने दु थौ छन् नाय जुया जम पासन 35 साले जि पुलचो क्याम्पस नापम बनाम पासा अहिले नतिनी त्यहाँ झामपति मानिक रत्न ओराजु वेकन जि नापाय बनामपति छौवे क्लासे बनाबी पास्पी जिमौ राजनीति जिमौ तो भाषा खयो मतिना जिमौ चाहिँ स्वाकु चाहिँ अबले निसेन जिम्छ चाहिँ 35 साल निसेन स्वानवना चनौ ख एजु जुनी जि धोम खला खे मक्त आठटे जुली चाहिँ जो दुःख छुटगा दासान आ ठठे बेवन ढाउले जि तनाय भनी जुइ सायद जि प्रत्यक्ष कथन चोरामे तना च्याना वनमा मको जी समानुपातिक कथन समानुपातिक पार्टी कोटा कथन अन चाहिँ वो संसदीय ठाउँमा छ नेवाए कायम छ अध्यक्ष सान जे अन्त्यन्त सुन चाहिँ प्रत्यक्ष गपी प्रतिनिधित्व सेकेन अपो भोट अठे 95,000 चाहिँ भोटर त्यसमा चाहिँ व्यूपति अप्रत्यक्ष भोटियो आधारले जे अन ठाउँ भ मेटी सांसद त थैला 15-20 हजार न अन थियो 10 हजार न अन थियो वसिकेको मन अन थियो अठेको जुजुल्ने अन छुन भेदभाव मरु तर समाज भेदभाव दु प्रतिनिधि सभा भन्नुगा अन फुकम बराबर अन सत्ता पक्ष दु अन विपक्ष दु लिएको ख अन 275 सुना सुइतन भेदभाव या न मरु कानुन न मरु नियम न मरु छुन मरु तर झिउ समाज भेदभाव दु झिउ समाज छा भेदभाव पुरगा दासा राजनीतिक रूपमा चाहिँ भचिज बिस्क अलग छुट्टै विचार तैती मनोर जुल लगा दासा खेतेसन लि म छु नेवाते सैली एजु दुली जब तक झी के अयोपति भाव दैछु नि झी गबले गणन थासे थिनिए मको झी कोठा छकुले मुनि बले वो छु कोठा छकुए जाई मको अले वया नेवाते विरम्बना अले झी आन्दोलन उपति थौको नै उपति स्वरूप भयो जी सोय अठे दुई थे जो ओके चाहिँ जी थन जी थोखल हन चनौ थन हाइकु चोइती कवि जग मको थन नेपाल भाषा खया चाहिँ अधिक हने बापी अधिक चाहिँ समय ई बिया चाहिँ आन्दोलन त ल्याका चम्पी थन योको जी सिकेन थ जी पि जी अधिक सम्मान यान तै थन जी यो खाना
छिक्मिके झिँ ग्वाली यो चाहिँ आसन चाहिँ झिकेन भने माली भयो सवालले चाहिँ छलफल या त चाहिँ छिक्पिसँग चाहिँ सथने मा भएपट्टि खन भन्ने त झिँ थोखन त्यही चुनाउ जुल मेउ ख अन संसदीय भने बेला जिता छौँ पारिश्रमिक दु भटिभटि पारिश्रमिक दु के जिता मती लुया बोला खन चाहिँ हाइकु खयो खङ्गोला किरण नरसिंह साक्य जुन चाहिँ नाच एक खन भना दिला महानगरला आतकला ये महानगर अले फोप ये ल वो किपु महानगरे चाहिँ नेवाको दुःख महानगरे मेयर अथवा कार्यकारी जो छुलाई पार्टी चाहिँ कार्यवाहक अथे ऐसा न चाहिँ छुन चीज या त दर्ता मरेकाला मगावला खाय खता यदि हाइकु अथवा हाइकु ख आधिकारिक रूपमा दर्ता बेचौँ ख स्वाभाविक रूपमा छुछु लख कहाँ चाहिँ झिसँग ठाउँ कार्यक्रममा तयार चाहिँ झिसँग वाली कीर्तिपुर छुट्छुटाइ यलो नगरपालिका न महानगर न भने फुकै महानगर न भने फुकै हो के जोसा वो दर्ता मैं याद है म जोसे दर्ता प्रोसेस है आवयो नो आर्थिक वर्ष इन्से छिक्ने ध्यान दिस अले चाहिँ छुछु या लागि चाहिँ पक्का न चाहिँ काठमाडौँ महानगर यहाँ महानगरपालिका जिको त या यलो महानगरपालिका नाय स्वयं चाहिँ वेको स्वयं भूतायन दिस अब तुरन्त जुयु जादु अथे मेमेउ नगरपालिका न छि नेवा बाबुले त दु नगरपालिका न चाहिँ केवा गन खर्चया जुय न चौँदु एजुजुली छिउ साहित्य लागि छिउ अथियो लागि खर्च या त चाहिँ जिसो छु दुःख जुइ मखुजुइ याक्न चाहिँ अथवा आर्थिक वर्षलाई सिएर हैन छौ विधेयक छौ बिल छौ पास हुई ठुङ्कल अब प्रमाणीकरण हो छुछु प्रक्रिया बाँकी पनि अथे जुन लगात आशा वो अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा यो बारे यो विधेयक हो वो विधेयक बे ढुङ्गल लगात आशा छिउ ठुक्छ थे आओ अथवा छिनेवा त्यो संस्कार निशे कया गतिविधि छिउ नख चख निशे तक्को चीजे चाहिँ आसिकेन भटिचा कानुन वे बिउ एने पास बिउ कारण एना छिसँग योको हाली थाहा चाहिँ आसिकेन भन्छ छि त अफुइ थे जी ताका चोना वो ई चाहिँ याकना चाहिँ जी सोय वो बिल पास भी वो जुन लगात आछ छु कतयो चाहिँ परिवर्तन यो आस चाहिँ छिसँग या चाहिँ ठीक जुइ जी नाच तैचोना स्वाना चोना जिता दैपति पारिश्रमिक जिता वैपति पारिश्रमिक यो लक्ष्य पछि थो संस्था त चाहिँ जी फ्याउ जुल अथे मेउ पछि जी वो कार्यक्रम में जी थे के मफत जी थोए हले चोचना दिनपति पासा विजय रत्न असम्बरे या स्वास्थ्य लागि वेकन चाहिँ स्वीकार या दिल धगाधा सा वो लक्ष्य पछिमा जी वेकै त फ्याउ पछि पचास किलो याचना जिता चाहिँ क्यूआर कोड अथवा चाहिँ बैंक अकाउंट या दिल धगाधा सा जी तत्काल जी मनिता जी चाहिँ वो जम्मा याना चाहिँ जो गच्छे जो थो व्यक्तिगत रूपमा बियुपट्टि अधि मेरो सवाल संसदीय भने बेला जी प्रतिपक्ष मनु अझ यदि चाहिँ जिए याका जग छमदो मन्त्री भएका सरकार पक्षमा जोडी सरकारी छुनीति वे उक्तय छाइ भएका विराज भक्त श्रेष्ठ मेमा धैमा जिए याका छ अझ जिउ पार्टी त खलाउ खस जिउ पार्टीलाई जी झिन्छौ जिल्लाय जी याका छ म यहाँ यलो फपदको मको बागमती प्रदेश झिन्छौ जिल्ला धादिङको चितवन तोटा मेउ झिन्छौ जिल्लाय जिए याका छ म प्रति नेकपा एमाले छम सांसद जी एजुली चाहिँ आछौ थो तस्मा तरौँ चुनौती नै ख तस्मा पावे जुपति अवसर न ख जी थो अवसर त चाहिँ छिक्पिनी उपति सल्लाह काका छिक्पिसँग यदि चाहेजु छ जी छिक्पिनी उपति प्रतिनिधि जुया चाहिँ पार्टी सिकेन झिउ समाज झिउ समुदाय नेवा ख छ्यादासा जी नेवा आन्दोलन जी नेर प्याड हुमपति मनो नेर मको 40 वर्ष जी प्याड हुमपति मनो जुजुनी जिके नेवान उगदु तर जी गनगन थेनीले जिता गनगन सतीले जिताला इलो बिलाय मल्लाका सता हेमाउ ख तर अब जिता सत लायो पायु जुल अब के भइ त सती म यो भयो आवाज न चाहिँ जी गन थोथे जो मखला
मसौतो थाला जिगेना बनी वन्ना मुझला जो पतिय मर्यादा कथा जिता वो लेवल ले मतल लगा आशा चाहिँ वो पतिय मर्यादा त जिन चाहिँ उल्लङ्घन याना होने बेला चाहिँ जी आफै हेर्न चाहिँ जो चाहिँ गलत अथि जुयु कारण हेर्न चाहिँ जी माला माला वनी उछता जी या मको सता गन सता हल अन जो ई कथा मना जी फुजाउ जी जो थ धर्म निर्वाह या भए बचाउँ दिया जो शिक्षा को भएमा को चाहिँ सुरा एकको सुरागु मलाई जीविका मोपा अनि अनुभवमा प्रतिनिधि सभासद सांसद कुल भक्त साक्यजु वैकन चाहिँ थगु विचार दिएको दौरान वैक करिब नियन निसे नेपाल भाषा या साहित्यिक आन्दोलन नेपाल भाषा आन्दोलन शरीर जियादिको गो चाहिँ वैकन जानकारी बिहादिल वैक न्याप्लेन नेपाल भाषा साहित्य थक्याको नीति नेपाल भाषाको चाहिँ आन्दोलन हक अधिकारी नीति वया चाहिँ झिगो नेपाल भाषा गतिविधि सहजको नीति न्याप्लेन तयार भएको विचार तसे वैकन अझ नेवा हाइकु क्षयत थगु सांसद पर्या तलको पछि गो चाहिँ ग्वालियरको बचान बिहादिल वो ठुगो अतिकन चाहिँ यच्छु बुझ्नुभयो वो ग्वालियर गए त झि सकिसे पाके चाहिँ हाम्रो लाप्राथना तालिका चाहिँ सुराएको छ लाप्रापा चाहिँ ठुगो नेवा ख अले सिने पत्रकार विशेषतना चाहिँ नेवा पत्रकारिता खेले अझ सिने पत्रकारिता खेले साहित्य खेलेर अति गए नुवा कसाका सक्रिय चुनावीमा हुने भरमा विजय रत्न सबरे मगरे स्वास्थ्य औपचारिक क्रमले डोपरी हुने भरमा विजय रत्न सबरे दाजुयातर प्रयोग गर्न पछि दाँ चाहिँ लक्ष्य गो तल भएको वो पछि दाँ चाहिँ वे गर्न ग्वालियरको गो बचान बिहादिल ओके नीतिले एकको सुभा देश झिगु ज्याजोया एकदमै लिपाङको गीत हो ठाउँ झिगु ज्याजोया मु पाएद मतिनाइ छि ललाएको छि मतिनाइ छि लल्न दिदा छि ठाउँ झिगु ज्याजोया सभानायक ने आएको खाय नया अनि बाबु सुरेश प्रधान ज्यादा यहाँ बिना जुन अले मतिनाइ छि लल्न कहिदिदा मु पाएद ज्यादा इन दिदा तुगो मतिनाइ सीने प्यादको चाहिँ विवरण बनाएका छन् तुगो विवरण छिगो प्रचलित नेपाली विचारहरू नेवा हाइको सभा साहित्य नस्वा लुमन्तिसी हनेबामा भाजुकुल वाक्य साक्य दुज प्रतिनिधि सभा न्यागो दशक निसे छि नेपाल भाषा साहित्य थको यागो नेवा अभियान या अभियन्ता ज्यादिमा लिसे नेवा ख व नेपा देय समग्र विकास नीति योगदान याना व्याचुनादिम जो किति संस्था निका निता दिया थोया थोकने प्रतिनिधि सभाया जुजो जित तक्म तालना दिलो नेवा हाइकु खया न्य नेको बुसादन हनेगु लिसे नेवा हाइकु हना हनेगु नेवा हाइकु वाचन याले मु पाज्या नेपाल भाषा साहित्य खेले हाइकु विधाय त थपु यागु जिमु वाज्या त दिव दिल तजाको हपा व दिव न्याबने दयासुनि दयाको फल सकासे सिस गरिया सुस्वास्थ्य व दीर्घायु कामना जना तुगु लुमन्ति चाहिँ देखना बुझुल धर्मकृष्ण शिखर छान्जे सुरेश प्रधान नेवा हाइकु खयल नेपाल सम्बत 323 को तचलाको सप्तमी 2026-2021 असार 7 आइतबार अच्छा ठिक छ तुगो लुमन्तिजी भनेको नयाँ भाजु नयाँ मु बाँच्यो लगेको त्यतिको सुबादु थको त्यसको यद्यपि लुगा नेवा लुगा भया भएको थमै सिबि जादु मु बाँ बताउन चाहिदिनएको आफ्नो आफ्नो सुबादु झिगु ज्यादो या समीक्षक कथा ठाउँ चाहिँ झिगु नेवा हाइकु सल्लाहकार पुष्पराज राजकर्णी कार्य गर्न लुमन्तिजी अन चाहिँ पुष्पराज
Dr. Bajraj Sakhi Juyatana, Kaluman teaching Vidula. Hare Baba, Naresh Sakhi Juyatana, Kaluman teaching Desa Vidula. Chigu Jazo Kotmate, Ekramali Bangori, Home Chigu Tugu Jazo, Talakida, Fiji Kota, Walina Dipinda, is a Lumon Tuse, Suba Desa Vidi, Tugu Jazo, Tom Satori Bode, Prativa Samaj Valley, Chisayakana. तो ज्यादा नेगेटिव देख प्रतिभा समाज ज्यादा है वाले भी अपना सुबह जैसे ना था अले तो ज्यादा ताले के तरह से बेला तो निश्चय से नापसंद बोली क्या दी मो ऑनलाइन में बहुत ज्यादा है बोली क्या दी मो क्या नहीं शुरुआत तो लाभ जो हम प्रोटेक्ट के रूप में जो है करना है को बात समझ ना दिला वे को आर्थिक वाले आता है चीज़ आता हूँ तो साथ में अपना अपना सुबह जैसे ना था अजय थोड़े चिको ज्यादा ले तो नकिन ज्ञान दया अति व्यस्त दक्षिण तो छिगो प्रतिनिधि सभासदहरूको सांसदहरूको चाहिँ आउन चाहिँ छिगो नीति कार्यक्रम व नियम विनियम देखियो राज्य नियम देखिएको ज्यादा ल्याएको चाहिँ अति महत्त्वपूर्ण ज्या वो दक्षिण चाहिँ समय व्यवस्थापन याना देखिएको ज्यादा चाहिए मुमा अनि गर्न सांसद कुल भक्त साकी ज्यादा आफ्नो आपा सुबह देशना जना वे कहिलेको अले ग्वालियर नुवा यातना छिसाएको सुबह देशना जना नाप्न पर्ने थुगु ज्याजोले समीक्षक कथा यो आएको खे सल्लाहकार नेपाल भाषा एकाडेमिया चान्सलर भनेको डाक्टर पुष्पराज राजकर्णिका ज्याजो पय बुद्धिया दिदी आफ्नो सुबह अध्ययन चाहिँ डाक्टर बज्रराज साकी ज्यू वे प्रतिभा समाज नयाँ ज्यादी वे कहिलेको चाहिँ गो चाहिँ हाइको प्रति सद्भाव व वे कहिलेको चाहिँ गो चाहिँ यो हाइको खे त निरन्तर ग्वालियर नुवा को सुबह बेचना अरे थोड़ी ज्यादाले चाहिँ नेवा हाइको खाना पाके हनीडुमा हनीबामा नरेश साकी ज्यादा न केको सुबह वेका पाके चाहिँ तो नेपाल भाषा साहित्य हाइको छ वो हाइको प्रकाशन ज्या अझन इलो प्रकाशन पाके निरन्तर ज्याजुनी देखो चिसा बसके जना र ठुगो ज्याजोले छिपिनो उर्के देवी हाइको वाचन नादिवी सब हाइजिन बिन्दनको सुबह अले थनपति के ती तर हाइको वाचन याना मदिसान अतिको हने बापे थन छिगो ज्याजले पति के जिन तत्व खाना छि मोहन गोपाल याशा जो नुगो मना चाहिँ ज्याजले न पति के दिगु वे कहिको पतिना छिगो लागि प्रेरणा छि एको चाहिँ छिगो के पति के दिबि के यो न महत्व सबले सियोना चाहिँ भारी के थराको ज्या तालेको जरा अले त्यो ज्याजो चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा छिगो फेसबुक पाकेमा चाहिँ प्रसारण ज्याजोले दिलो अरे तो फेसबुक पाके प्रसारण ल्याएको ज्या चाहिँ ग्वालिना चुनादीमा रवि महर्जु अनाया चाहिँ छिजा हर्क बहादुर श्रेष्ठ जुबेका फुन्दना एकैको सुगादु अले छिगो नेवा हाइको ख्याया ज्यासन पूजाया अनेबम दुज नारक भद्राचार्य अत्यन्त निमला शर्मा अले छि नाबरी न्याजर नाबरी पूर्णिमा साकीजु लिसे सगले ज्यासन पूजाया पास मिनट थुगो ज्या तालेको थथौ थसमा ग्वालिना दिले लेखको सुगादु नापा चाहिँ थौया गो चाहिँ पास्नेको व्यस्तता दिन व्यवस्थापन या दिदी ग्वालिना दिमा मिनरवा शर्मा वेगदा विशेष सुगादु अध्ययनको छि राजेश नुगस वेगनन छिगु छ पास्नेको व्यस्तता यो एकदमै लिम्ला फुला ज्याजोले चाहिँ वेगन ठाउँ छिगु नेवा हाइको ख्याले टु ज्याजोले चाहिँ ग्वालिना दिले लेखको सुगादु पुलिसले चाहिँ थौया छिगु ज्याजोले चाहिँ च्याको मचाको ग्वालिना दिपि सगले पासपि चाहिँ सबको सुरमा ग्वालियो नीति चाहिँ एकको सुगादु नाप्नपा चाहिँ आठौँ ज्याजो कोचाकी त चाहिँ सभा नयाँ जुया चाहिँ उजलका अहिले यो इनापले चाहिँ खोजीको सभा कोचाकी ढुङ्गा चाहिँ झिन ग्रुप फर्सवाका सामूहिक की पास पाकेहरू चाहिँ दिन संख्यातिर इनापदिन आज थन जे सभा नयाँ उजल फसे उजल कया चाहिँ थोरै ज्याजो छिप्पिएको सकुसियोन ग्वाली तालागो भाव्य मुपा लिसे सकल हने बाबे हाइजिन सकल हने बाबे दजि सुबह जैसा से थोड़े